laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، ونحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا، فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زهق ومن لزمها لهق. musidɓe amen tedduɓe siɓɓe amen e yiɓɓe amen ka tummodiral meɗen ɗo, ɓaawo en yetti allahu subhanahu wa taala bajjo seniɗo neminirɗo en godal, neminiri en cellal, neminiri en haqqil, neminiri en l'islam. En torikemo ballal yo wallu en e dendalngal fiyakuji meɗen ɗin. En torikemo yo wallu en o wallito en e fiino hewtiren goonga, o newnana en wondugol e goonga. En seedike reweteɗo o ala nafa rewɗo lorra mo rewali ko hina kanko bajjo. En seedike Muhammadu ko nelaɗo makko, ko jiyaɗo makko, nelaɗo totti nelal ngal o nelirangal no timmiri. ɓe feƴƴi ɓe accani en ko ewtiren ɓaawo mum hara e majjali hajarngal ngal daro. Yo Allah o newnan en yewgol ɗum, newnana en jogogol ɗum, newnana en jokkugol ɗum. haray neɗɗo faalaɗo yiwde goonga fi yo wonu aaden goonga, hibo haton ƴini e muñal e ko wiyete kon hilmu. ko adimi yahude e fi yewtugol fi lontal ko hombo woni haanuɗo ardade mofte julɓe ɓen ɓaawo fatagonaɓe meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. hiɗen andi haray ko fandunde men nden ko yi'ugol goonga, fiyen wonu yimɓe goonga, fi noon yoyi goɗɗo wonu aaden goonga himo hani yaltude e niɓe tati ɗen. si en yaltali e ɗen hayso yi'i goonga en wawata jaɓude goonga. niwre wonki aduna, niwre ruuhu, coobeede e yiinaare e mantede, e niwre ko min. aleykum salam. si tawi neɗɗanke yaltali e niwre weli foti, o yaltali e niwre coobeede, o yaltali e niwre ko min, o wawata wonde aaden Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi noon neɗɗanke o woni aaden Allah subhanahu wa ta'ala, haray ko haton ƴini ko Allah e nelaɗo makko on. ɗum noon en heɓi Allah e nelaɗo makko on wo si en andi qur'ana e sunna nelaɗo andinayɗo en qur'ana on. sabu bajjo seniɗo on daali wondema min tellini qur'ana on e maɗa yo nelaɗo, fiya ɓanginen jama on ko telli e maɓɓe. donc haray fiyen wawa famude qur'ana on ko be yiltoɗen e sunnaniraɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. donc haray yewtere meɗen nden ɗo fi ko hombo woni ko Allah e nelaɗo toɗɗi fi ardagol mofte nelaɗo ɗen. no faamirɗen noon haray heɓike faamuji ɗiɗi e nder l'islam. faamuɓe wondema haray Allah lontinali hay e goto, ko julɓe ɓen Allah acciri yo suɓo ko hombo woni lontotoɗo. julɓe ɓen suɓike Aboubacry, ko ɗum woni dental ahli sunna ngal ko yaari. dental shi'aɓe ɓen wonaɓe wiyede shi'a konngol wonaɓe wiyede jama ma partisan ɓe imamu Ali ibn Abi Talib, dalinoɓe daditi inni nde tawgol nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonani yimɓe hawtitata suɓo ko hombo wonta annabajo. annabajo on ko Allah taguɗo tagore nden fiyo nde hewtu timmal, o tagi tagore nden fiyo nde hewtu malal, o tagi tagore nden fiyo nde hewtu fowtere e welaye makko. o waɗi noon programme juɓɓudi hewtinayndi on neɗɗanke ɗon ngal timmal ɗon e ngal malal ɗon.
o tawi noon ndin juɓɓude wawata ndi jogade wonɗo wo wonɗo e nder tagore makko nde o suɓi e nder tagore makko nde mo andi oɗo heno jogii jojjidande wawugol ardagol mofte makko ɗen o suɓi on o waɗi mo annabajo ma nelaɗo ɗum hawriti ko mofte meɗen ɗo tawi ɗum ko nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ɗum hawriti e nelaɗo meɗen. Donc min wi e finde amen e faamu amen wondema on Allahjo suɓorɗo nelaɗo on sabu tawgol tagore nden wawata wonde e ɓaawo juɓɓude, sabu tawgol tagore nden wawata wonde e ɓaawo ardotoɗo on ɗon o wawata feƴƴude tawa juɓɓudi ndi Allah jonni ɓe ndi heddoto tawa Allah suɓaki kadi e nder tagore nden ardotoɗo ɗen jama ɗen mofde. mi wi Allah e nelaɗo on suɓike Ali ibn Abi Talib ko hikko ko ardo mofte julɓe ɓen ɓaawo fatago nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi. Donc ɗo famuji ɗin ɓeeɗa inni ko julɓen suɓoto ɓeeɗa wi ko Allah e nelaɗo suɓoto. Donc mi wi Allah e nelaɗo on suɓike. Joni noon si en inni Allah e nelaɗo suɓike ko honno andirten Allah e nelaɗo suɓike? nde tawgol bajjostiniɗo on daali Qur'ana Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, ko Allahu on woni anduɗo ko honto o watta nelal makko ngal. Nelal ngal ko Qur'an, nelal ngal ko l'islam, nelal ngal koko juɓɓudindi o joɗi fii ko hewtana neɗɗanke on timmal. Donc tawi noon ndi juɓɓudi ɗon ko Qur'an e l'islam. mi wi'i Allah suɓike Imamu Ali fii ko ardo mofte nelaɗo ɗen ɓay nelaɗo on jaka ɓe wawata wonde ha dalngal ngal daro ko ɓe addi kon wonay ha dalngal daro ko be tawa hino woodi joguitoto ɗum ɗon ha dalngal ngal daro. arano maɓɓen tawi ko Ali ibn Abi Talib. Donc ɗum ɗon noon min daari e nder Qur'ana e nder sunna selluɗo e nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi min hawri e ayeje tawɗe julɓe ɓen no fotti tellagol ɗe tawgol sabu tellagol ɗe ko Seydina Ali e nder hadiseji nelaɗo jolɗi e defte cenɗe ɗen ɗiɗi noon tindini wonde haray nelaɗo on ɓe toɗɗino Seydina Ali lontotoɗo ɓe ardotoɗo julɓe ɓen ɓaawo maɓɓe. hino jeeya eɗen hadiseji ɓay nelaɗo lontini Seydina Ali laabi tati ɓe gurdam maɓɓe ɗan si ɓe faati. hadise ma alhaali arano ko ñande telli e maɓɓe wa andir ashirataka al aqrabin. ñande ɗum telli e nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi Allahu o yamiri nelaɗo ko ayyo nelaɗo waajo ɓe nguure ma ɓurɓe ma ɓattade ɓe. nelaɗo moɓi nden ñande bani Hashim e tariham ɓe wi ɓe hawri worɓe 40 e nder ɓen worɓe 40 nelaɗo ko raɓɓiɗingo yewtere nden ɓe heɓirani ɓe nafakka ɓe nemini nafakka on ha hewti ko ɓe faalete makude. goto e bappira e maɓɓe no wiye Abu Lahabi o wi Muhammadu bilɗike en. nelaɗo tawi so ɓe maaki nde ñande ko ɓe maaki o wonay ko mbilowo ɓe maaki ɗacciti ɓe yeehi ɓe noddeɓe ka ɗimmu ɓaɓe gayni neminade ɓe maaki min mi anda arabujo e nder sagataɓe arab ɓen addanɗo jama muɗum moƴƴere sifande mi addani jama an o mi addani jama an o moƴƴere adna e lahara ko hombo e mon woni ɗo tawɗo hino heɓiri fi wallugollam fiyo wonu siɗɗo an hani hawtidaɗo an e yettingo ɗum e fiyo wonu wasiyejo an hara ko kanko mi accirta ɗum e fiyo wonu lontotoɗo lam e fiyo wonu ministre jo an ka gurdan an. ɓe wi fowtumbodiri daaridiri heɓaki ɓantuɗo jungo sina Seydina Ali ibn Abi Talib alayhi salam. donc nelaɗo may kon ɓay timmi laabi tati ɓe maaki ko ayyo Ali ko an woni momi hawtiri yettingol ngal nelal, ko an woni momi wasiyeji an ɗuri momi accirta ngal nelal, ko an woni neɗɗo momi watta ministre jo e fewndo an, ko an woni neɗɗo momi lontinta ɓaawo an. ɗum hino windi e nder defte siyaɓe ɓen no windi e nder defte karankoɓe sunna ɓen. donc ɗo ko alhaali ɗimmo no e maaki ko telli e maɓɓe kadi aya Qur'an raɓɓiɗingol ka
Allah tellini maɓɓe kadi aya qur'ana ko Allah daali ko men jippini e ma qur'ana fiya ɓanginan jamma on nde aya on telliyo e ɓangina jamma on nde tellino e maɓɓe ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika nde Allah on tellino ko ayyo nelaɗo ɓangin ko jippi e ma kon ɓemmori ka joomi ma si tawi a waɗali ɗum haray a ɓanginali nelal Allah ngal ko alqur'anul karim donc tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko fii ɓay nelaɗon hewti ka fatoto ko fii ko sécurise o alqur'an ko kipa fii ko andina jama on alqur'an ɓawa fatago nelaɗo donc nelaɗo tummidiri sahaba en e nokkure no wiye Ghadir Khoum so si e sunna hino windi fi alhaali o nelaɗo tummidiri jama on ɓe maaki yewtere juutunde ɓe maaki ino e ɓattigi kamin nooto noddandu joomi am no gasa si en seediɗo on yiitatalan haa dalngal ngal daro donc si tawi noon hewti goɗɗo mo jogii responsabilité molanaɗo haray ko ɓe o acca ko akkipana mum ɗum on alhaali ɗon haray ɓe holliɗo ɗum an yoni kono nelaɗo tummidiri ɗo ɓe maaki ɓe inni neɗo tummidiri jamma on ɗon ɓe maaki ko onon yo jama namin woni ɓurɗo handude e moɗon edi wonkiiji mon ɗin ɓe maaki ko an ɗum woni min somi faalama hunde onon on faalama hunde ko komi faala kon hikkinton yeeso ɓe makkaɓe makki ko noon woni ɓe maayi kala mum woni heftuɗo fii muɗum haray ko ali woni heftuɗo fii makko ɗum no joli e defte karmakoɓe sunna e siira lontonoɓe tammal ngal maaki e hadise kadi tawɗo jama on fof hino fotti e fii makko sellugol mum wonde makko onon yo jama julɓe min mi acciri on piiji ɗiɗi tedduɗi ɗiɗi foddema hiɗon jogiki ɗin ɗiɗi on majjata ɓaawa ɓe maaki deftere Allah nden e ɓeyngure ande tawi ahlul bayti ɗum ko ɓeyngure nelaɗo nden e alqur'anul karim ko ɓeeɗo ɗiɗo Allahu on yamiri nelaɗo ɓawi Allah daali wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha donc kala ko Allahu on wahyini e nelaɗo ɗum ɓe maakata donc Allah wahyini maɓɓe yeeto ɓe wondema so ɓe faalaka majjere ɓaawo ma ko qur'ana e ɓeyngure ma nden ko ɓeyngure ma nden woni ko andintaɓe alqur'ana hara lorral e luɗodiral e majjere waɗali e mofti anen ɓaawo donc haray ɗi alhaaliji ɗo tati ɓawi haray lerde yoni ko jeeya ɗi e alhaali e dalillaji ɗimen dallinorta wonde Seydina Ali ibn Abi Talib ko kanko woni ko Allah e nelaɗo toɗɗi ɓaawo faatago nelaɗo ko arɗo mofte julɓe ɓen ha en haɗa ɗon haalde mintiji men arde heddi aw si tawi en feƴƴi ɗin dalillaji ɗon ɗi alhaaliji ɗo tati ayeje qur'ana ne heewi yewtude hino jeeya e majje ko Allah subhanahu wa ta'ala daali innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un andu ko woni heftuɗo fii moɗon komɓe kumon ɗon ko homɓe sahaba tuggino taggi e kala julɗo Allah wela Allah woni e maɓɓe donc Allah subhanahu wa ta'ala inni ko onon yo julɓe tuggi e sahaba en taggi e kala julɗo ko woni heftuɗo fii moɗon ko Allah wa rasuluhu e nelaɗo makko on wal mu'minun haɗa ko e walladina amanu komɓe on no walladina amanu ɗon ko ɓen inna komɓe heftaɓe fii mum ɓen sahaba en hefti fii sahaba donc haray sahabaɓe ɓen ko ɓen ɗon wona e yeetede ko hombo woni heftuɗo fii muɗum ɓay Allah daali walladina amanu tawi no yaaji Allah daali alladina yuqimuna salat wa yu'tuna zakata wa hum raki'un ɓen wonɓe e ñiiɓude e julde ɓe itta sadaka haray ɓe juulude ko ndera e nder tafsiri sunna e shi'a ko ɗum hawrunno ko waɗi ɗum ko Seydina Ali ibn Abi Talib alayhi salam donc ɓen Seydina Ali ɓay ɓe tawi hiɓe naafude kay ɓe julde ko juulirde nelaɗo torotoɗo seeni tori tawi hiɓe waɗi ka sooke maɓɓe hurundare joginde valeur ɓe joopi junngo maɓɓe ngon
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أن يتي الله سبحانه وتعالى أن أنك نلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina golɗo laawol maɓɓe ha ñalande dargal. yeeso ɗum allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. allahu tabaraka wa ta'ala o holli en ka qur'anare makko teddunde kanko joomi men o wi qul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa. allahu wi muhammad alayhi salatu wassalamu ma kanɗe moftede nelaɗa e muɗum gonga on ari mere nde yeyi mere ko yahayde. si gonga on ƴellitike mere nde mutay. kanko allah tabaraka wa ta'ala o wi ayago qul jaa alhaqu wa ma yubdi'u albatilu wa ma yu'idu. ma kamɓe gonga iwruɗon ka allahu azza wa jalla o hewti on o ari haray ande nde ɗo mere nde fuɗɗitotako hande kadi nde ruttotako kadi fi mayre lanni. haray ko yowodiri e fiyake ye wawu faamude ko hombo woni ko hani lontade nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam ko be yiltoɗen ka qur'anare allahu azza wa jal e ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e ka faamuji sahabaɓe ɓe. sabu non honɗum ɗum ɗo ko kala ko yowdiri e fiyakuji dina meɗen ka wana lontangal tum. allahu tabaraka wa ta'ala holli en wonde ko yowdiri e fiyake kaɗo dina goo on kaka deftere makko ɗettete. kanko allahu jalla wa ala o wi en ka qur'anare makko teddunde ɓanginalngol e wonde dina kanko ka deftere makko e ka sunna nelaɗo makko on woni ko ɗettete ka arande laawol. kanko joomi meɗen o wi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. allahu azza wa jalla o wi jokke ko tippina e moɗon immorde ka joomi moɗon tabaraka wa ta'ala ko ɗum tippina immorde ka joomi meɗen ha e men ko alquran wa sunna. allahu joomi men janti fi ndeɗo qur'anare wi inna anzalnahu fi laylati alqadr e aya goo wi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. ko wana noon sunna on kadi kaka makko kanko allahu iwri. joomi men wi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. kanko allahu azza wa jalla o wi muhammad alayhi salatu wassalamu o makanta on ko itti e mbeleɗe makko. kala ko o makani on ko wahyu immorɗe ka joomi makko. ko noon ardi e hadis abdullah ibn amr bin al-as radiyallahu anhuma wonɗo ka musnad imam ahmad nelaɗo alayhi salatu wassalam nde oɗo sahabajo abdullah ibn amr bin al-as arno landiɓe humpitiɓe wonde kamɓe ɓe winday kala ko ɓe naniri nelaɗo alayhi salatu wassalam kono qurayshi haɗiɓe holliɓe muhammad alayhi salatu wassalam ko bashar yusibu wa yukhti o hawritay o woopay ko wonno gerdata. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fewti abdullah ibn amr ibn al-as ɓe maaki uktub fawalladhi nafsi biyadihi la aqulu illa haqqan wa fi riwayatin ma sadara minni illa haqq. nelaɗo alayhi salatu wassalam makani mo windu laaɓiji tati yowodiri on mo wonkiya woni e jungo mum yaltata e ɗengal ammin muhammad sinagoon. ɗum holli en qur'ana ko tippina ɗum immorde ka allah ko wana noon sunna kadi ko tippina ɗum immorde ka allah. kanko joomi men o holli en wonde wata e wonu yeeso ɗiɗiɗi ko e wonu ɓaawo majji o wi ya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah. allahu wi hay ko onon gomɗinɓe ta o wonu yeeso allahu e nelaɗon alayhi salatu wassalam. abdullah ibne abbas ka firgol o aya ɓe maki la taqulu khilafa alkitabi wa sunna wata o wowlu ko lundi qur'ana e sunna wowle ko ari kon ka qur'ana e ka sunna. ko on ɗum hollata en kadi wonde sahaba ɓen e hoore muɗum ko ɓe fotti e hoore mum kon kadi ko ɗum ɗon woni ko jokkirten ko ɗum woni ko famirten qur'ana e sunna. joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wassabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله جل وعلا وجنتي كارم لله والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
o fuɗɗori ɓeeɗo feruɓe o arti ɓeeɗo takamɓe madina enen ɗo fof en jeyatake e feruɓe ɓen en jeyatake e takamɓe madina o watti ɗon fedde tammere nden o wi walladina ittabauhum bi ihsan ɓen jokkitirɓe ɓen sahabaɓe e laawol moƴƴingol na huɗugolɓe na yennugolɓe na aybingolɓe na jasingol fi maɓɓe walladina ittabauhum bi ihsan allahu linti ɓeeɗo tato pet o wi radiyallahu anhum wa radu anhum wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar o wi ko ɓeeɗo o weltani ko ɓe o marani kadi aljanna e ɗeɗo mofti muhammad alayhi salatu wassalam jomi men ko janti ko almuhajiruna wal ansar wa walladina ittabauhum bi ihsan holli faamu sahaba ɓen ko nema molana yeeso ɗum e aya goo allahu azza wa jalla ka janti ɗon fi lil fuqara al muhajirun ɓe woni almuhajirun o walloy walladina tabawwa'u ddara woni al ansar o wattoy ɗon groupe tammo on ɓeɗo ɓe tawata ko malete ɓen e ɗeɗo mofte allahu wi walladina ja'u min ba'dihim walladina ja'u min ba'dihim ɓeɗo artoyɓe ɓaawo sahaba ɓen almuhajiruna wal ansar yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ɓe wi'a joomi men torike ma yaafomi yaafoɗa ɓeeɗo siɓɓe amen aditiɓe men e gomɗinal jaɓannoɓe muhammad alayhi salatu wassalam wallitiɓe e marakaji ɗin ɗi fof majji ha dina kan hewtiɗo wata waɗan min gayngu ka ɓerɗe amen anyugol ɓen sahabaɓe ɓeɗo tata ko waɗi yumma men e aichata radiallahu anha ɓe maki umiru an yastaghfiru lahum fasabbuhu umiru an yastaghfiru lahum fasabbuhu ɓe yamirama wonde yoɓe torano sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam haforanal ɓe dariɓe yennuɓe ɓe ɓenno anda idan haray ɗum ɗo ko hollugol e wonde kaka qur'ana e ka sunna e hoore no sahaba ɓen famiri no yarete ko ɗum ɗo hollata en dalil allahu azza wa jalla o wi wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira o wi kala lundiɗo muhammad alayhi salatu wassalamu ɓaawo go peewal ngal peeñande wa yattabi' o jokki ghayra sabili almu'minin ko homɓe wonno almu'minuna fe on ɗon zaman ko assahaba o jokki ko wona laawol sahaba ɓen yomi mi wi nuwallihi ma tawalla min fewtinemo e laawol cheytane ngol o fewtingol wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ɗum ɗon holla e wonde kala lundiɗo qur'an e sunna e sahaba ɓen ko faami kon haray ko kanko majjini hoore makko allah azza wa jalla luttinemo e majjire nde enen dalilaji amen ɗi wonde ko aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu haanuno lontade allah azza wa jalla tabintini ɗum kadi ɓe lonti ɗum weli kala neɗɗo mo tawata welimo metti kala mo tata metti ɗum ɗon alhamdulillahi al amru maba dalila men ara noon ko hadise wonɗo ka sahihu al-bukhari e ka sahihu muslim ittaɗo e jubair ibnu mut'im radiyallahu anhu qala ɓe maaki atat imra'atun annabiya sallallahu alayhi wa sallama fa amaraha an tarji'a ilayhi qalat ara'ayta in ji'tu wa lam ajidka ka'annaha taqulu al-maut qala sallallahu alayhi wa sallama in lam tajidini fa'ti aba bakrin hadise wonɗo ka sahihul bukhari ka sahih muslim jubair ibn mut'im ɓe maaki wonde sonnajo go arno tawi nelaɗo allahu on sallallahu alayhi wa sallam o wi kanko sonnajo on ɓa o hewti nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirmo ɓe maaki artoy yow yiltitoɗa on tuma artoya sonnajo o maaki en e noon nelaɗo alayhi salatu wassalam simi yiltitoyke noon mi tawali on ɗo haray ko honɗum mi watta wayti sonnajo on o maaki simi yiltitoyke mi tawi on feƴƴini ko honɗum mi watta nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki illam tajidini fa'ti aba bakri si a tawalilan ɗo aru tawa aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu hadis on no ka sahihul bukhari mo ka sahihu muslim nelaɗo alayhi salatu wassalam ma kano si a tawanolan ɗo yew tawa ali ibni abi talib radiyallahu anhu oɗo ko hadis arano nelaɗo alayhi salatu wassalam holli si ɓe ala ɗo yo ar o tawa aboubacre hadise ɗimmo on kadi ko hadis mo tawata ko wonno ka sahihu muslim ittaɗo yumma mene aishata radiyallahu anha kamɓe yumma mene aishata radiyallahu anha ɓe maaki qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi ɓe maaki ud'u li aba bakrin wa akhaki yani abdurrahman ibn abi bakr hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana awla
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حديث أنك صحيح مسلم. يوم من عائشة رضي الله عنها بماكي نلالو عليه الصلاة والسلام بوالي نو إنو نار مأبي في إنغول كم بنلالو عليه الصلاة والسلام بما كان يوم من عائشة بماكي كو أيو عائشة رضي الله عنها نودنا أبو بكر كنيما نودنا أبو بكر كنيما أودو نيني غوت أودو متاتا كو سيكدو مادوني عبد الرحمن بن أبي بكر أودو كو تراو مادو هامي ويندا بندي mi winda bindi mi acca ko waɗi noon min miɗo huuli wata goɗɗo goo aroy o yelo yelaare o noddito nodditare o daro o inna ko min ɓuri handude e lontal ngal nelaɗo on maaki alayhi salatu wassalam wa yaba llahu walmuminuna illa aba bacry allahu azza wa jalla e gomɗinɓe ɓe fof no sali yo lonto ɗeɗo mofte siwana aboubacry allahu azza wa jalla e gomɗinɓe ɓen fof no sali yo lonto ɗeɗo mofte illa aba bacry hadis on no ka sahihu muslim amma dalil amen tammo on ko oɗon hadis mo tawata akhrajahu ahmad والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن هذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان بهذيفة بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله ماكي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر بماكي نينتيني بيدو ديدو بتاوتا كو أرويا بباوا لونتو تو بباوا دونكو أبو بكر كنيم مي عمر ونلانو عليه الصلاة والسلام ونكو ماكي دون يورو حديث إمام أحمد نفليمو إمام الترمذي نفليمو بماكي كو حسن إمام ابن ماجه إمام نفليمو إمام الحاكم نفليمو بماكي كو صحيح أما كو هيك دونكو كو أورو حديث متوتا كو حديث كدي وندو كصحيح البخاري كصحيح مسلم اتالو نبي سعيد الخضري رضي الله عنه بماكي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلمنا هذا قول أبي سعيد الخدري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام وما ودته لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر أورو حديث مو إمام البخاري إمام مسلم بفلك سنو دماء بدي الرأبين دينتو يمكو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بماكي نلالو عليه الصلاة والسلام بواني من خطبة إن الخطبة مقعهم بماكي الله عز وجل سبيني جيادو مكو حكو لسبا قول أدنى الآخر جيادو سبيك الآخر أبو بكر ولي كان بأبو بكر باب ولي رضي الله عنه on sati oɗo sahabajo maki men ngalɗini men ko honno aboubacry wulle tawi jaka ko aboubacry ɓuri men fo andude ɓuri men fo famude makuji ɗin ka dina on sati noon tawi aboubacry ko faami ko jaka nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe feƴƴinay woni nelaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe e hoore maɓɓe tawi ko kamɓe woni ko suɓindina ɗum ɗo ɓe suuɓi lahara o ɓe maki inna min amanna nnasi alayya fi sohbatihi wa malihi aboubacry ɓe maki ko ɓuri moƴƴade e an e yimɓe ɓe fof e wondigal muɗum e jawdi mum ko aboubacry sinno mi ɗettayno jaatigijo e yimɓe ɓen ko aboubacry mi ɗettayno jaati hari ali no wuuri ɓe makano ali hari ali no wuuri ɓe maki ababacrin radiallahu anhu amma dalil mo tawata ko dalil jowabo on ko oɗo hadise mo tawata ko mo imamul hakim ɓe filli ɓe sellini ittaɗo anas ibni malik ɓe maki ba'athani بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر بماكي كم بأنس بن مالك وند بنو المصطلق بنلنو لنها إن الله عليه الصلاة والسلام يوم لندو يبسي أو فإني كهم بمن عدت من جنة زكاة جدين dengan di info men ko imamo hana jonne de zakka jidin kanko sendat kambe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde ma ko aboubacry gasi
ko aboubacre e hoore ɗum kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi laawol kisal ko laawol timiɗo peewal e ɓanndal haray en nani ɓeeɗo ko ɓe jopani en ɗo koye yoga e maako maɓɓe on kono fuɗɗode yewtere nden hino wayi wasi tawi rahim haray en nani ko ɓe yewti ɗo kon o fi dalil ɓe addi fi ardagol aboubacry haray enen si ko wattani ɗuma ɗon kay fuɗɗode yewtere ayaji ɗe ɓe addi ɗen fof na wonɗe e yewtude fi lontagol kanko seydna aboubacry ɗe ɓe yewti ɗen fof kadi en yeddodira e fi majji asabiquna al awwal min al muhajirin wal ansar seydna aliya mo wonɗen yewde fima ko jeeyaɗe muhajirin ɗen fof en yeddodira e fi ɗum innugol jokkugol laawol mo jokki laawol harna laawol juluɓen seydna aliya e seydna hasan al husain tañinaki ɓen ɗon ko yaltude l'islam ha goɗɗo inna wondema haray en jokki laawol heferɓe donc ɓeeɗo ko jeeyaɓe sika muhajira ko jeeyaɓe sika ansar ko jeeyaɓe sikka julɓen ko jeeyaɓe amma ko o soggiɗo hadiseji min e sahihul muslim wondema hiɗi tindini fi lontagol e seydna aboubacry ma seydna oumar haray mi anda haray so tawi ko ɗino toon haray o janggi toon esi hara o faalaka laaɓande jama on ko woni nder ɗon saabu tawgol sahihul muslim on kayri tigi hinde wi'i wondema nelaɗo allah on lontinade kayre sahihul muslim ka kitabul imara dambugal fi lontingol ngol ɓay woni hewti ka tañinamaɓe koɓe wiwande nde wonde nde warayɓe ɓiɗɗo maɓɓe on abdoullahi ibne oumar o arno en ko ayyo baba haray hewtiranima ni e accay dammi e accay mofte nelaɗo ɗen wa dammi ɗi ala gaynako bemma kon no jaabinoma nde sahihul muslim so tawi ɗi ɗumande wawi addude ɓaw ɓen nayyi nane ɓe nena oɓe wola inde defte inde muslim ɓenne hino toon hala alata har ko figo yimɓe yaade folla ɗo wowi joguiɗe deftere nde yo ndaar ɓe wi'i ko ayyo ɓinguel ɗan ɗum ko abdoullahi ibne oumar si tawi mi lontini o wi'i haray mi waɗi ko ɓuurola moƴƴude waɗi o wi'i ɗum ko aboubacry si tawi mi lontinali ɗum mi accali goɗɗo ko kifa moftinilaɗo ɗen haray mi waɗi ko ɓuurola moƴƴude waɗi o wi'i ɗum ko hombo ɗum ko nelaɗo allah si tawi sahihul muslim wi'i en wondema nelaɗo allah on lontinali haray mi anda kono ɓeɗo ekkita hadise goo kadi ko sahihul muslim ɓenne e nelaɗo lontini si tawi noon ka gandal e janngoɓe fi hadise ɓen ɓenni deftere wotere si tawi hadiseji ɗiɗi ɗi woni selluɗi ɗiɗi oya wi'i nelaɗo on lontini oya wi'i nelaɗo on lontinali ko imma ɗi ɗiɗi noon ɗi pottine par ce que jaɓugol oɗa acca oɗa haray ko tarjihi bilamu rajji ko ƴettugo huɗɗum radalli ala ko ƴettirɗa donc si tawi hadise on hino ka sahihul muslim haray yoɓe qirro wonde hadise on hino toon wondema nelaɗo lontinali e maku seydna oumar si tawi noon e ɗi hadiseji ɗiɓe jantiɗo fof tiwotindinɗi fi lontingo si tawi hara seydna oumar hino anduno ɗi o wi'i kadi wonde si o lontinali haray o waɗi ko ɓuurɗo moƴƴi wande ko nelaɗo allah on wafe o wi'i kanko haray mo andi ɗum o winaɗo lontinali haray ɗum noon ɓeɗo ñine jabagol si tawi o andano haray fof mi hoto ñine jabagol par ce que enen ko dalil ƴetteten donc haray amma hadise ko wi'i wondema e seydna o ɓe goɗɗo arno indi si tawi e tawa allah ɗo haray so tawi seydna bakary jonnumo ɗum ɗon ko wiyete ko hino yaaji ɓuuri fi innugol lontingol affaire lontingol allah daali allahu alam yettoɗen qouran allahu alamu haythu yaj'alu risalata ko allah woni anduɗo ko honto o watta enen en andiri ɗum hewta ha ko jopalle tun jopalle innugol tun si tawallan jonnu kaari si tawallan jonnu kaari ɗum ko hunde tawde allah waɗali nde mi yini ɗum ko deuxiémement sahihul boukhari sahihul muslim defte ɗen fof ɓe nelaɗo makani en mi acciri on piiji ɗin so en jogiti ke ɗin o majjata deftere allah nden e ɓeygore anda
ɗum ko ɗi woni ko ɓe acciri en yen jogito fi wota e majju si tawi ɗum kadi ala ka defte moɗon ma ɗum kaka defte ɗum kadi ɗum wawi yewtude inno ɗum ala toon si tawi hino toon ɗirrito ɗen fotten e maako nelaɗo yeetiɗo en ko wonde en qur'ana e ɓeygure maɓɓe nde woni ko accira fii ko andire l'islamu mo Allah subhanahu wa taala addi o amma ko ɓe janki ɗo wondema Allah daari wondema wotan wonu yeeso e nelaɗo tato gaddi mum bayna yadayhi llahi wa rasuli donc haray koɓe landotoɓe si tawi noon nelaɗo maaki goɗɗum goɗɗo lundi ko honɗum woni ñawore makko sabu tawgol joli e defte ɗe ɓe dallinorde ɗen sahihul boukhari ma sahihul muslim nelaɗo koɓe fooyi te makuno addanelan karambo maddanan komi winda e komi windira e kami winda mi accira on hunde ko tawta so joguiɗe kam majjata ɓawa calcule goto kala e meɗen iɗa jogui ɓeygure iɗa jogui maɗɗo société ko an jogui ko mbuɗɗi wonno ko an jogui koddu ko mbuɗɗi wi mbuɗɗi a hewti ka mayata a inni adde winda noon koddu ko mbuɗɗi wonɗon kono noon hanani wonɓe ɗon ɓe ko ƴettugol jonnama hino ɗo ko winde koddu on ɗo acci si goɗɗo noon inni ɗo wondema o woya menen men hatton ƴinnayi ɗum ɗon haray o lundiki ka o lundan haray on tigi lundiki ɗum ɗon le ko tabiti e defte mon ɗe wonde nelaɗo makko no addi mi winda on ko tawta son jogui dikke o majjata ɓawo ɓe wi'i boukhari muslim o wi'i saydna oumaru inni nawnare no fooliɓe ɓe acci ande ko ɓe wowta minen deftere Allah no junga mi den ɗo yoni si tawi qur'an on inni qur'anul karim on Allah daali mi jippini qur'ana on e ma yo nelaɗo fiya ɓanginanɓe ko jippi maɓɓe ko si tawi noon woni ɓe inni si qur'ana on inni ko nelaɗo ɓanginanten qur'an nelaɗo maki adde windana on goɗɗo inni wondema haray menen qur'ana yo hasbuna kitabullah defte Allah nde yoni haray ko honno arten ɓawa ɗo inne wondema ko en ahlu sunna haray irgoto kon ahlu sunna ko lundagol haray ma ko sahaba en donc haray ko yewteten e fii lontago seydna aliya kon dalillaji ɗi adduɗo ni ɗo fof aya qur'anan jopanaken ɗo aya qur'anan yewtuɗo fii lontal seydna aboubacry hadiseji ɗi adduɗo ni fof ko innugo hiɗi joopi e hara noon hino feññini e nder defte mon ɗe andina yen suuɗidir so tawi sahih muslim sahih boukhari ɓe wi'i wondema seydna omar wi'i si timi lontini haray mi waɗi ko ɓurɗoɗam moƴƴude onni ko aboubacry lontini so kay ko on ɗon lontinno seydna omar o inni si tawi mi lontinali haray mi waɗi ko ɓurɗolam moƴƴude waɗi o wi ɗum ko nelaɗo Allah o si tawi kamɓe ɓe boukhari e muslim ɓe wi'i wondema nelaɗo lontinali ko noon arta inna men ɗo wonde nelaɗo lontini hara ko honno dalil hara ko honno nge dalil nayen janfo yimɓe men ɓen nayen wiyete ko wiyete ko sumi inni ko wiyete beleɗe kon e coobede kon e yewtere fii innugol tum moɓugol jama na ɗum ko gonga ɗaɓɓitata yewɗa jama kon ɗum woni gonga donc minen dalillaji ko ɓe jogii ɗin fii qur'ana e ɓeygure nelaɗo nde hino jeeya e ɓeygure men Ali ibn Abi Talib no tabiti ka defte sunna no tabiti ka defte siya donc kala ayejo qur'an ɗumen janggene woni en janggi inama waliyukumullahu sunna e siya ɓe inni koye Ali o jippi Allah daali subhanahu wa taala thumma awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina refti men ronini deftere nden ɓemɓe men suɓi e jeeyaɓe amen ɓen homɓe Allah suɓi ahlul bayt innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi e nder ko faandude makko tawde lundotako wodugol nde ko wondema ko ɓeygure nelaɗo nden woni ko Allahu on suɓi e nder mofte nelaɗo ɗen fii ko ardo duɗal nelaɗo ngal ɓaawo nelaɗo fii neɗɗo faalaɗo faamude ko nelaɗo addi kon yoɓe andimno tawi neɗɗo hino faala andude ko honɗum woni ko nelaɗo meɗen addi inna ko kamɓe tun kono ko kamɓe woni mo Allah subhanahu wa ta'ala toɗɗi immorde e defte sunna immorde e defte shi'a wondema ko ahlul bayt e qur'anul karim woni ko Allah subhanahu wa ta'ala toɗɗi joni noon haray ceernoɓe ɓen boyino faala ɓeytude yewtereji
mi torino ɓe 10 minutes hay ɗum ɗo ɓe newnani lan haray cheikh moutari seyno fala waji ɗum ɗo wawi ɗumannade اللهم صل على سيدنا محمد. wonde manna ko Allah woni ko eniraɗo woni ko suɗi sayna bakka se rutti ko sahihul bukhari ko kitabul muharibin sayna Umar kamɓe tigi ɓe filli maako makko wonde manne lontal sayna bakka ngal ko faljere ko non tigi woni kitabul muharibin wala kadi dambugal ngal na discuté ko waɗi ɗo ko débat ko kitabul muharibin ɓe wiɗi wonde manne imam bukhari filli ɗon o sayna bakar sayna Umar maaki wonde manne lontal sayna bakar ngal ka ella faljere walande ko falta o gasa noon Allah on danday en bone magga ila ɗum ɗum maakiɗo wonde manna sayidna bakar no ɓurno moftore fof ɓaɗaɓe ɗen andi ko suratul taha o Allah daali ɗon o aji alwasira min ahli haruna akhi waj'al li waziran min ahli haruna akhi joni ɗen andi ɗon imam ka fadailu sahaba inda ahlu sunna kaɓe foppet maɓɓe kaɓe hewti ka manaɗo ko ali ibn abi talib o ɓe makay wonde man nelaɗo on maaki an ali hiɗa wonani ɗan lonto moussa nokku ko annabi haruna wonano ɗon moussa hadis on no tabitimo selli ko ɗo fayda ɓuri lollude e manaɓe ji ali ɗin e nde defte sunnaɗe fof joni ɗe gandi tawɗo moussa hari ala jiyaɗo allah wodunoɗe moussa ka islam fotaynoɗe annabi haruna martaba ko kanko no ministre makko ko yayno kadi lontode koye Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko kadi o lontinore moftere ko hanno lontomo ɓayo fatike ko par ce que hari moussa fa par ce que hari annabi haruna adike fata ka imam malik ɓe wiyen ko sarte almago laamagol julɓe ɓe o nelaɗo maki fadul ilma critére arano o ko gandal suɓe ɓurɗo janngude ɗum e fof ko ɗum firade kala ahlani ko nelaɗo makano ɗum sahaba en ɓe addi sartiji fii si tawi kamɓe ɓe feƴƴi fawtaka joni o rewa e sartiji ɓenno ndaara mo ɓuri janngude sahabaɓe fof si ndaara mo ɓuri janngude sahabaɓe no ndaara ko homo atti natude foppet maɓɓe ka islam joni ɗo hare makatinaɓe ka islam fof no andi ka so ƴetti deftere o e nden ɗo ɗe ibnu maja ko manakido ali ibnu abdul talib honɗum o wi wo imam ali maaki ko kamɓe woni jiyaɗo allah o musidɗo nelaɗo o gonguɗo mawɗo a siddiqul akbar ɓenni mi juuli ɓawo nelaɗo duuɓi jeɗɗi ko adi yimɓe ɓen fof ko deftere wongo ko ibnu maja ko manakido ali ibnu abi talib wo kala nodditiɗo gonguɗo ɓawo ɗum ɗo ko o feno ɗum ko manakido ali ka imam malik ibnu anas ka deftere ma ko kitabul jihad nokkowi noon ashuhada fi sabilillah ñande goore nelaɗo rewna ka berɗe uhud ɗiɓe du'anade yalɓe ɓen ɗon sayi ɗum haɓe wonde sayna bakka landi nelaɗo ɓeɗo a du'anike ɓe minen kadi min wonali julɓe wa ɓeɗo min gonɗini l'islam wona ɓeɗo gonɗini noon mi waɗi jiyaɗi yeru koɓe waɗi nelaɗo makko ko ɗon woni kono mi anda ko honɗum bonnoy toon ɓawa sayna bakar wulli o wulliya on yo jakkale men falji e ɓawo ma o waɗi ɗo kano tabiti ka emo watta imam malik ka dambugal ngal ko kitabul jihad babu o ko shuhada fi sabilillah joni noon si tawi en yaari ɗo ɓeɗo ɓe maki wonde manna nelaɗo maki sahaba fof no moɗɗo ƴette so ari ka sahihul bukhari ka kitabul riqaq dambugal sakkitoral ngal ko ɓe ɗon babul hawd ɗon ɓe wi wonde manna nelaɗo maki ñande dargal nde ɓe aroyi yarugol ka weeni addante ɗo sahaba addante ɗo sahaba wonde ɓe ɓen ɗo deftere woni addude koye wona mbereɗe men woni akid ko dalil goɗɗo o yantaki ɗum
ɗum famin e dalil istidlal ko e defte windi ko janngo ɓe tooli ɗo babul haws indenaɗo nomas ñande ko arda ɓe yaroya ko woni yademe yaɓe sahaba wallanni wa sahbi muhammadin sino yewtede mo bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain haray jama julɓe ɗo en fof min en jenti المشكلة الأولى no ke landagol time hari ko jona be min kadi mona tan ko yominabu naam haray e nder ko heɗi ɗen ɓe kon ɗo haray almushkilatu alula alkabira alazima inda alshia الروافضة أنهم لا يعرفون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص أي نصوص الكتاب والسنة تنا ما بيرانو أنتو بأندا عرب حال عرب بأندادو بألا فهمو دكادي نفسوجين عندي نتدو حال عرب كان كو حال كتاوتا كو حال سيوكا هيك مري معاني جهودي أي بايدو لفظ غوتو تامو مري معانا جي بتاتا كو سيرتولي جونون nane ɗo kamɓe wona kanko ko jantiɗo kum fuu o wi en no ka defte sunna no ka defte siya o adda ayeje qur'ana o inna ɓe firiri ni o ronka en jantanade ko deftere sunna honde ɓe firiri no ma hadisaje ɗe o woni wolden o ronka en jantanade hadisaje ɗen koye deftere honde tawetenɗe masalan sen ɗetti oɗo aya wa andir ashirataka al aqrabin en fof hiɗen paami ɗo allahu azza wa jalla ko honɗum wiiɗo ko hey mouhammad yow jertina ɓadodiraɓe maɗa ɓen gorol ma ɓadodirangal mangal est ce que ɗo ko julɓe ɓen fof ko ɓadodiraɓe ɓen allahu wi kanko tigi o wi en nelaɗo alayhi salatu wassalam jamaa bani hashim ma jamaa almuslimina kullihim nelaɗon ko bani hashim addi wona julɓe ɓen fof ɓe addi ko ɓe noddi ko banu hashim ɓe mooɓi ɓe addi ko ɗum o haalani jonon e nder bani hashim ko e nder ɓen ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalamu landi noon ko hombo e maɓɓe woni ko gondintaɓe ko wallitotoɓe hari aboubacre alaɗo oumar alaɗo ousmane alaɗo sahabaɓe ɗuɗuɓe hari alaɗo ko banu hashim wonnoɗo sifa abou lahabi en e ko nandi e sifa maɓɓe kanko tii ko ɗum o jantani en ɗum ɗon ko hollay ɗum wonde yewtere makko nen ko yewtere nde daraki taw e hoore nokku nelaɗo na sahabaɓe fof mooɓi koɓe mooɓi ko banu hashim hada dalilun alayhim la dalilun lahum ɗum ɗon ko dalil e dow maɓɓe par ce que si ɓe mooɓuno sahabaɓe fof e yeeno ko hombo ɗowtuno nelaɗo on fewno ɓe fokkiti madina hombo ko aboubacre siddiq radiallahu anhu ɗowtunoɓe ko hombo nelaɗo alayhi salatu wassalam fewno ɓe waaliɓe nawni ko hombo ɓe makuno yo julnu jama hari ali alaɗo ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu maaki e maaku maɓɓe selluɗo ken wonɗo ka sahihayni ɓe maaki ya ummu nnasa aqra'uhum li kitabillah yo almo yimɓe ɓen ɓurɗo e maɓɓe janngude deftere allahu nde wo nelaɗo on nawni alayhi salatu wassalam ɓe noddi ɓe maaki muru ababacrin falyusalli binnas yamira nelan aboubacre as-siddiq radiallahu anhu yo o julnu yimɓe ɓen kanko aboubacre as-siddiq radiallahu anhu on saati e nder ɗum ɗon yumma men aishata radiallahu anha kamɓe ɓe maaki wonde baaben maɓɓe ɓernde nden no newi ha si ɓe dari ke takko ka nelaɗo alayhi salatu wassalam wowuno darade ɗon ɓe wullay ɓe wata julnude jama on saabu yurmede ko ɓe jogani ko mouhammad alayhi salatu wassalam e nder ɗum kañum nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ka ɓe maaki ɗon aboubacre alaɗo oumar ibne alkhatabe radiallahu anhu ɓe daari ɓe tawi waktu on feƴƴe woni ɓe feƴƴi ɓe julni ɓaɓe feƴƴi ɓe julni ha gasi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki la yaba allahu wa rasuluhu walmuminuna illa aba bakrin ɓe maaki muru aba bakrin falyusalli binnas ɓe maaki o
allahu e nelaɗo on e gomɗinɓe ɓen fof no sali yo almusina aboubacre si nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗi aboubacre almami ka julde ɓe waɗi aboubacre as-siddiq radiallahu anhu yahdowo e maɓɓe on ka fergo ɓe waɗi aboubacre as-siddiq radiallahu anhu addanteɗo zakkaji ɗi wona sonnajo on jantoriɗa ɓawo maɓɓe ɓe waɗi aboubacre as-siddiq radiallahu anhu hoore sahaba ɓen ka hajjoygol ene ɗum ɗo ko honɗum honi ari wonto aliyo radiallahu wonto aliyo ɗum noɗo idan dalil makko ɗimmo on o wi o allahu wi ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fama ballagta risalata hadis on ka gadirkum o addima ko ɗum wiɗen ɓe famata luga sennidire hakkunde bayna alwalayati walwilaya hakkunde alwalayati bi fathi lwawi walwilayati bi kasri lwawi si innama alwilaya ka haala arab ko ɗum woni al imara si innama alwalaya ka haala arab ko ɗum woni alqurbu walmahabba ɗon ko giggol faanda joni noon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki man kuntu mawlahu fa aliyun mawla hiɗo waɗi ziyada wonɗo dalilun alaykum allahumma wali man walahu wa aadi man aada man kuntu mawlahu kala momi woni giɗo mum fa aliyun mawla nahnu nuhibbu aliyan ko ɗum waɗi simi waɗani ali manaqib ka sahih al-bukhari ka sahih muslim ka sunanuji simi anni waɗi mi waɗantano ɓe manaqib hadisaje boy on jantike ɗo fadail ali ko menen jantiɗe taw ko ɗum waɗi siɗo yaade e majje simi ɗen annuno ali min waɗayno min ittaynoɗe min accetanoɗe ɗo joni noon se ndaari ɗum ɗon ɗelaɗon ɓe maki man kuntu mawlahu kala momi laati giɗo mum fa aliyun mawla ali ko giɗo makko ndaare yeeso ɗo allahumma waali si tawi ko laamu allahu laamu man walahu kala laamiɗo ali ka ɗon mari firo ɗimmo allahumma waali allahu laamu man walahu kala laamiɗo ali jakali kan no mari lamɗo wa aadi man aadahu aña kala laamiɗo ali ene wonno laamagol e añugol no takkidire ko takkidirte ko giggol e ngaygu ka allahumma waali allahu yiɗu man walahu kala yiɗɗo ali wa aadi aña man aadahu kala añuɗo ali idan hadis on ko firo ngu woni on faamani si goɗɗo ari ka suratu yusuf o ini wa jaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa otowal ari a sayyara na oto kombo firata ɗon a sayyara oto wa jaat sayyaratun otowal ari oto no waɗi e zaman annabi yusuf na ɗum woni idan on sayyara ko seteɓe faanda ɗum no ɗon man kuntu mawlahu fa aliyun mawla si wi ɗon o aroyi ɗo o addi déjà no jeeya iskalatiji makko ɗin siɗa jantade fi adilla ko qur'ana fuɗɗorta na hadise taw ko qur'ana on tigi aɗoto fuɗɗorde si ara noon e hadis ko ɗum ɗon hollata hiɗa faami diina fuɗɗora qur'an si ara hadis par ce que qur'ana no hecci hadis kono sa fuɗɗoroyi hadis arto e qur'ana ɓe yewtaɓe ndu innayi oɗo anda toni wolde ɗum woni alhaali o aroyi e oɗo aya innama waliyukum llahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna alsalata wa yutuna alzakata wa hum raki'un kon ɗum hikki yeeso ɗum waman yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizba allahi hum lghalibun kon ɗum accanɗa on aya limada ma atayta al aya ghishan wa khida'atan lil umma naren ɗo moƴƴa allahu ko on ɗum wi yiltitoɗen taw moƴƴa aya on e hoore muɗum yahen ndaren ka tafsiraji ibnu jarir at-tabari par ce que o inni karmokoɓe sunna ɓen no wi koye ali o tippi karmokoɓe sunna jantiɓe ɓen ayon fof koye ali o tippi ko ɓe wi ko fi fadli aliya la fi imamatihi ko ɓural makko minen meɗen jaɓi ali no mari teddungal kono aya on natindiɗo ardagol ali daren moƴƴat aya on déjà ibnu jarir ɓe maaki karmokoɓe goo addi saabu tippagol aya on koye hoore hombo ubadata bni samit lamma tabarra'a min bani qaynuqa fewndo o wiino o pottitike banu qaynuqa few ɓe o dandike ɓen ɗon o jokkataɓe o weldata e maɓɓe allahu hollimo noon homɓe woni yiɓɓe makko ɓen allahu wi innama waliyukum llahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna alsalata wa yutuna alzakata wa hum raki'un allahu hollimo ko homɓe o yiɗata ɗum no ɗon ɓe addi karmokoɓe goo maaki hadis on ko tippi ko fi fadli ali e aya on ko tippi ko fi fadli ali wona imam mujahid si aya on tippike fi fadli ali ali itti sadaka hurundare nde firane en on waliyu ɗum wana fi ko wiyete ko wilaya noon ko walaya noon ko ɗum woni giggol waliyu allahu wi innama waliyukum llahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna alsalata wa yutuna alzakata wa hum rakiun si tawi hawri on firi waliyu on ko laamu firane en aya hikkuɗo ɗon on waman yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu on inni e walladina amanu ko ali ɓawo ka
ali tun wiwɗum e konngol mo joni noon nela allahu azza wa jalla o wi wa man yatawalla llaha ko kala laamiɗo allahu wa rasulahu kala laamiɗo nelaɗo on walladina amanu kala laamiɗo ali jaka ali no mari lamɗo jaka ali no mari lamɗo aya on wona ɗum o holli aya on ko holli ko fi giggol par ce que so inni walladina amanu ɗon ko ali tun awa wa man yatawalla llaha wa rasulahu walladina amanu si tawi ko laamu kadi woni waliyu on ɗo kala on laamiɗo allah laami nelaɗo on laami ali fa inna hisballahi humul ghalibun haqqille neɗɗo jaɓay ɗum siɗe selli ɗum ɗo abadan hayhata ɗum no waali ko ikkiti yeeso ɗon kon si tawi hawri en ndaari moƴƴa koko ɓe janti ɗo fi hadisul manzila ko oɗo janti ko anta minni bi manzilati haruna min musa gayra annahu la nabiya ba'di on hadis bi tamamihi yawndara ka yowodirɗon e dambugal ghazwat tabuk ka sahihul bukhari fewdo nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honɗum addi sabuɓe makude taw nelaɗo o lontin ali ibni abi talib madina tawi worɓe madina ɓe foppi yalti worɓe darotoɓe golle ɓen fop gaynayɓe golle yalti ko honɗum luttuno ko annisa wa sibiyan ko rewɓe ɓen e paykoy no e hadise on ɗon ali ɓe maki atukhallifuni ala nisai wa sibiyan ya rasulallah ene nelaɗo allahu koye hoore rewɓe kañumma e paykoye min ardintollan ko ɓeɗo halfintollan min nelaɗon alayhi salatu wassalam wona ali tum ɓe acci madina ɓe acci sahabaɓe ɗuɗuɓe e ko yowodiri kon e fiyake jihadiji maɓɓe ɗi ɓe fokkiti kono goto e naali ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tata wona badri kombo ɓe accuno abdoullah ibnu ummi maktum kombo inni woɓaɓe acci abdoullah ibnu ummi maktum ɗum holli wonde ko kanko handi e khilafa goto wowlali ɗo ɗo ko hunde nde tawata ko waali nde laaɓude pos wa nafsu cheyin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ka ghazwatu bani salim kombo ɓe accuno e suba ibnu urqatata alghifari komɓe accuno kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e hoore muɗum ɓe acci oɗo bashir ibnu abdil mundir ka ghazwat sawiq kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam goto ɗettal ɗum ɗon inni ko kanko lonti koni ɓe lontiniri ɗuɗuɓe ghazawatiji ko ɓatan on no fanɗi so hato jini mi janggana yomɓe ɓe fof maɓɓe joni noon ali jaka ko lontino ko hoore on ɓe rewɓen kañumma e paykoye koye tawi wasi tawi ali no hayfini ɗum ɗon no raɓɓinɗini ɗum ene koye hoore rewɓe e paykoye wonɗon lan ardinde nelaɗo on maaki ama tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ene a weltorta ya laato wonanala wona musa e haruna wonirno joni mayinkiro aya hadis o annabi musa e annabi haruna ko ɓe nene goto ka yabna umma ali e nelaɗon ko nene goto la manzila goo pottike annabi haruna ko annabajo wonno annabi musa ko annabajo wonno ali ko annabajo manzila ɗimmo pottike annabi haruna e annabi musa kombo atti feƴƴinde ko annabi haruna atti feƴƴinde annabi haruna atti feƴƴinde joni noon annabi haruna attike feƴƴinde annabi haruna lontino annabi musa ɓaawo imamu nawawi ɓe maaki ka sharhu sahihi muslim kaɓe sharhata oɗo hadith annabi haruna feƴƴinno watti duuɓi 40 si annabi musa feƴƴin jaka annabi haruna lontanoki annabi musa e hoore bani israila ko hombo lontino bani israila ɓaawo musa ko yusha bun nun fata musa wa id qala musa lifatahu la abrahu hatta abluga majmaa albahrayni aw amdiya huqba ko on lontino annabi musa joni noon ko honto ali kañumma e annabi haruna feppodirta ɗon ko annabi musa accuno annabi haruna ga bani israila lamma dhahaba liyunajiya rabbahu ɓe maaki ukhlufni fi qawmi nelaɗon kadi alayhi salatu wassalam acci musa acci oɗo ali madina fewdo ɓe yawno ka ghazwa tabuk eno ɗo ka feppodiri ɗo faami inan ɗum ɗo si tawi on famali oɗo hadise si on famali mo ko ɗum ɗo woni mana makko wona ali atta lontinede taw ghazwa aranon kombo ko ghazwatu badrinil kubra nelaɗon alayhi salatu wassalam istakhlafa man abdullah ibne ummi maktumin on goto innali huwa haqqu bil khilafa hay goto waɗali ɓeya kadi luttuɓe foɓɓe ɓe lontini e ghazwatiji maɓɓe luttuɗi ɗi goto wiyan kono wiyan ton ali tum e hoorele kadi so mi wi bi manzilati haruna min musa annabi haruna feƴƴin ko atti annabi musa na annabi haruna lontino annabi musa ɓawa annabi musa feƴƴine ko yushau bun nun lontino idan hada ma fahimtum ma'anahu linufahimakum
ɗum ɗo ko hunde nde tata koye kunde ɗon amma ko tawata kon koko arti ɗon innugol maɓɓe wonde nelaɗo on maaki taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab allahi wa itrati menen nu'azzimu itrata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais yejjita ko nelaɗo maaki kon alayhi salatu wassalam udhakkirukumullah fi ahli beyti mais yejjitaɗo seede mum aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓe maaki hadise selluɗo wonɗo ka sahihayni ɓe fewti ali ñande ali kamɓe arnoɓe tawi ali fi ko ali nennuno waɗugol ɓe mo baya ko kamɓe aboubacre ɓe maaki la qarabatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati ɓe maaki min ɓaɗodiraɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓuranin min nde mi jokkotoɓe edi ɓaɗodiraɓe amɓe ɗum no ɗum ɗimmitel mum no ka sahihul boukhari ñande go aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓe julni sahabaɓe ɓe yalti ɓe tawi alhasan ibni ali ibni abi talibin radiallahu anhu wa an abihi on no fijida e pay koye koye ɓe ɗetti alhasan ɓe waɗi e balɓe maɓɓe ɗen ɓe maaki bi abi wa ummi shabihun bin nabiyi la shabihun bi aliyin fa aliyun yadhak barakallahu fiki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرسيب جلبة أولو مناقشة أولو دبا مهدي دون وفئي دو جوني ومناقشة دبا متوتا كمو مودي ننكلو إكرنو عليوبا كنيما أبو حفص مامو فبيدو الشيعة مجيانو إهوري ما بندن يندن مومي برنو يوتو دو أمودون ووني ويتيدو أمبوي ukkiti e yewtere nde yewti e nder mayre kadi wiyeteɗo o laamiya haray kañum oɗo munaqasha oɗo débat ko waɗɗo e nde ɗo alatire yawtunde ɗo ɗum woni ñande 6 janvier 2019 haray e nder yewtere amen nden ɗum min shartinno ko atti men natude e yewtere nden wonde ko toɓɓe ɗiɗi min yewtata nden ñande toɓɓere araɗere nde woni imama on bi ma'ana ko hombo woni handuɗo e lontagol ngol ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam ko aboubacre kako ali toɓɓere ɗimmere nden fi qur'ana on ko honɗum woni finde ahli sunnati wal jamaa e qur'ana on ko honɗum woni finde shi'a e qur'ana on ko honɗum woni ñawore kala wiɗo qur'ana on no ɗoyti laati e nder ɗum ɗon min shartini kadi wonde yewtere nden ko yowodiri kon e fiyake imama on kamɓe shiya ɓen ɓe yewta 15 minutes ɓe adda dalilaji maɓɓe ɗin wonde ko ali hani lontade minen kadi sunnayankoɓɓen min yewta 15 minutes min adda dalilaji amen ɗin ko aboubacre hani lontade si ɗum ɗon feƴƴi ɓe artiroya kadi e nder 15 minutes ɓe yewta jabagol dalilaji amen ɗin ɗimin addi ɗin fi ko aboubacre hani lontade minen kadi min yewta 15 minutes min jaabo dalilaji maɓɓe ɗi ɓe addi ɗi wonde ko ali hani lontade si ɗum ɗon feƴƴi min ɓe additoya 10 minutes jaabitagol konko min yewti e ko ɓe addi kon e fiyake ko ali hani lontade minen kadi min ɗettitoya 10 minutes min yewta jaabitagol ko ɓe wowli kon e fii ko min yewti kon wonde ko aboubacre hani lontade haray noon yewtere nden o yiinde juutali moƴƴa ko 61 minutes woni ko nde waɗi ɗum kadi ko honno ɓe yewtu 15 minutes ji maɓɓe arani ɗin ha gesi fi addugol ko ali hani lontade minen kadi min yewti 15 minutes ji amen ɗin ko aboubacre hani lontade tawi waktu julde nden heewi min yehi min juuli min yiltiti min arti ɓe yewtiti 15 minutes jabagol adillaji amen ɗin wonde ko aboubacre hani lontade min yewtiti 15 minutes jabagol adillaji maɓɓe ɗin ko ɓe wi ko wonde ko ali hani lontade andi e nder ɗum ɗon tawi no lutti 10 minutes wonande ɓe jaabitagol men e 10 minutes wonande men jaabitagol ɓe ko ɗum woni ko soƴo ngon memmini laati kañum munaqasha on o continual
aray noon e nder ɗin 10 minutes ji ɗi tawata ko ɗi men heddorno ɗi yewtugol ko yowodiri e oɗo khilafa ali ibni abi talibin mo kamɓe shiya ɓen ɓe jantino yoga e shubuhaji maɓɓe e muɗum haray meɗen marno walla miɗo marno e nder shubuhaji maɓɓe ɗin shubuhaji 4 ɗi mi rutteno e nder ɗin ɗon 10 minutes ji bi idnillahi jalla wa ala kono laati tawi pagayo memminike yewtere nde dari haray ko ɗin ɗon shubuhaji 4 woni ko mi woni e ruttude ɗo inchallahu jalla wa ala fiyo yimɓe ɓen wonu e hoore ko laaɓi wonde shi'a ɓe ala dalil hay e goto ko ali ibni abi talibin hani lontade haray shubuha arano on oɗo wi'eteɗo ɓooyi e nder yewtere makko nden o adduno bi maana fewdo o jaaboto men ɓamen gayni addude dalilaji ɗin wonde ko aboubacre hani lontade walla men addi yoga e majji kanko oɗo neɗɗanke ɓooyi o wi'i wondema omar ibn al-khattabi radiallahu anhu tabiti e maɓɓe kamɓe tigi no ɓiɗɗo maɓɓe abdullah ibni omar o jantori noon fewdoɓe yuwa fewdoɓe tufa o landiɓe si tawi ɓe accay mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam wa dammiɗi ala gaynako ene ɓe lontinta goɗɗo ɓawo maɓɓe kamɓe omar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe maaki wondema si tawi hawri ɓe lontini ɓe waɗi ko ɓurɗo moƴƴude ɓe waɗi woni aboubacrin si tawi kadi ɓe lontinali haray ɓe waɗi kadi ko ɓurɗo moƴƴude ɓe waɗi ɗum woni nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko shi'ajo on o wi'i wonde ɗum ɗon no firtodiri e komin wi'i ko wonde dalilaji no arika sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam ko aboubacre hani lontade o dari o aaƴi o wi wonde joni noon si tawi hawri hadisaji ɗiɗi tabiti e deftere wotere tawde luutodiri aray ko immade ɗiɗin noon ɗe wallini o yewti ɗon konnguɗi ɗi tawata annduɗo ilmul hadisi wowlata ɗum so yeltiki on nana yewtere makko nde aray ka jabagol oɗo shubuha makko wi'ugol makko wonde tabitika sahihu muslim wonde omar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalamu lontinali ahlusunnati waljamaa ɓe dendanagal maɓɓe ahlusunnati waljamaa yeru defte ɗen yi'iɗen fop karmo koɓe sunna ɓen ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe toɗɗaki goɗɗo bi aynihi ɓe janti inde makko nden ɓe maaki simi feƴƴini ko oɗo ardoto mofte anɗe ɗum wona aboubacrin wona ali ibni abi talibi oɗum waɗi ahlusunnati waljamaa kamɓe ɓe wi'ali wonde aboubacre as-siddiq radiallahu anhu nelaɗo on janti inde maɓɓe kamɓe tigi ɓe maaki simi maayi ko aboubacre lontoto mana muɗum hara jantagol ngol ko sarahatan bal karmo koɓe sunna ɓen ɓe maaki wonde ko honɗum holli en wonde ko aboubacre radiallahu anhu hanuno lontade ko wondema nelaɗo alayhi salatu wassalam no gollidirno e maɓɓe noon kamɓe aboubacre as-siddiq radiallahu anhu wondude e sahaba ɓen fuu e ardinanɗe ɗe ɓe ardinno aboubacre ɗen ɗum ko hunde hollede nelaɗo alayhi salatu wassalamu faamini sahaba ɓen e gollodal maɓɓe e aboubacrin wonde aboubacrin ko hani woni ko hani lontade ɓawo maɓɓe ɗum no jeeya e muɗum ko tawi ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ardini aboubacrin ka julde fewdoɓe nawni e janguno yoga e hadisaji muɗum ka nder débat ton kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa oumar julni tawi aboubacrin ala ɗum ɓe maaki la yaba llahu wa rasuluhu walmuminuna illa aba bacrin nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki allahu e nelaɗo e gomɗinɓe men fuu no sali yo almoɗeɗo mofte siwana aboubacrin ɗum ɗon ko julde ndenno wattude muɗum ka hajju nelaɗo alayhi salatu wassalam hajju mo julɓe ɓen attiyade on hajjoygol ko aboubacre as-siddiq radiallahu anhu ɓe wanno almami ɓen ɗon julɓe ko holnoyaɓe ko honno hajjiroyte wa nafsu cheyin hadith anas mo janguden on ka débat e hoore muɗum fewdo banil mustalak nelno anas ibni malikin yoɓe yewɓe lando nelaɗo alayhi salatu wassalam ko hombo woni ko ɓe jonnoyta zakkaji maɓɓe ɗin ɓawa nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on maaki wonde ko aboubacre ndaren ka julde nelaɗo alayhi salatu wassalam ardini aboubacre weeru ko ɓe nawni kon fop hata ko kaɓe feƴƴinta ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e hoore ɗum ɗon ɓe ardini kadi aboubacrin ka hajju kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe toƴƴiki aboubacrin jonneteɗo zakkaji ɗin ɓawo maɓɓe ɗiɗo no jeeya e isharatiji ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam sappori wonde ko aboubacrin hanuno lontade ɗum ɗo firtodira e ko omar ɓe maaki ko omar ko maaki ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki inde goɗɗo
ɗum ɗo ko dalil meɗen arano hollowo wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam faminno ɗum sahabaɓe dalil meɗen ɗimmon e hoore muɗum sahabaɓen ɓe dendanigal maɓɓe ɓe fottuno ɓe waɗi aboubacre radiallahu anhu bay'a ay shi'a e hoore muɗum tigi no tabitika defte maɓɓe wonde ali ibni abi talibin ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki inde goɗɗo ka lontingol fi kala yi o feniɗo e ayeje ɗuɗuɗe kañum e hadisaje ɗuɗuɗe wonde ko sappiɗe ko ali hanuno lontade tele ali ibni abi talib e hoore muɗum tigi no tabitika defte shi'a kamɓe shi'a ɓen e hoore maɓɓe wonde ali ibni abi talibin ɓe maki nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe lontinano hay e goto kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum ko honto ɗaɓɓitoyten ɗum ndaare si tawi hawri e yehi e ndeɗo deftere wiyetende talhisu shafi li tuusi kamo jalladu ɗimmo sengoɗerol 372 e ndeɗo deftere wiyetende ashafi li alami l huda al murtaba ka sengoɗerol 172 si tawi en daari e nder ɗeɗo defte ɗiɗi ko defte shi'a ɓe inni lamma ta'ana ibnu muljimin qabbahahu llahu amira almu'minina radiyallahu anhu qila lahu ala tuusi qala ma awsa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa usiya lakin qala ay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam in arada allahu khayran fayajma'uhum ala khayrihim ba'da nabiyihim ndaro yen e ɗeɗo defte ɗiɗi ɗe jantiɗen inde muɗum ɓeɗo karmokoɓe shi'a eggi ɓe wi ñande ibnu muljim oɗo e hoore muɗum hoɓɓe wiyamo ibnu muljam ñande o tufuno ali ibni abi talib radiallahu anhu wo ali ibni abi talibin ɓe wi'anano ko an yo ali ene a wasiyotako ko hombolontotoma ali ibni abi talibin ɓe maki ma awsa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fa usiya nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe wasiyaki sakko mi wasiyo ɓe maki lakin qala ko woni tunnelaɗo on ko makuno alayhi salatu wassalam in arada allahu khayran si allahu on fandike moƴƴere wonande ɗeɗo mofte fa yajma'uhum ala khayrihim ba'da nabiyihim kanko allahu tabaraka wa ta'ala e torike mo yo o moɓuɓe e dow ɓurɗo moƴƴude maɓɓe on ɓawo annabajo maɓɓe on ɗum ɗo ko konngol ali ibni abi talibin eggangol e defte shi'a ɓen tigi karmokoɓe maɓɓe ɓen eggi jonnon ɗum ɗo tigi e hoore muɗum ali ibni abi talib maki ɗo wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam toɗɗaki inde goɗɗo kamɓe noon shi'a ɓe feni ha ɓe wi allahu tigi no toɗɗi ali ɓe gayni ɓe wiiti ɗon nelaɗo on kadi toɗɗi ali ɓe arde noon ɓe inna umar maki wonde e nelaɗo alayhi salatu wassalam toɗɗaki goɗɗo ahlu sunnati wal jama'a wana jantorɗen noon ɓe maki nelaɗo on toɗɗaki inde goɗɗo sarahatan ko woni ɓe waɗi isharatiji hollayɗi wonde ko aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu woni ko hani lontade kañum nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗo koka defte maɓɓe kamɓe shiya ɓen e guɗen e jantike inde kañum defte ɗen e karmokoɓe maɓɓe winduɓe ɓen e page on tigi e hoore muɗum haray wattude e muɗum si tawi hawri pellet allahu tabaraka wa ta'ala o jantike ka qur'ana wonde ko ali hani lontade nelaɗo on maki ɗum ka hadisaje maɓɓe ali ibni abi talibin no anduno ɗum enen si ali acci aboubacre lontike duuɓi ɗiɗi o acci umar lontike duuɓi 10 o acci ousmane lontike duuɓi 12 ɗum ɗon fof himo deƴƴi haray ko ali tigi woni arano e lundiɓe ɓen ko waɗi allahu on jonnimo wasiyya mo o jaɓali nelaɗon alayhi salatu wassalam jonnimo wasiyya mo o jaɓali oɗo waɗi si tawi no ari kamɓe tigi shi'a ka defte maɓɓe sen daari ndeɗo deftere maɓɓe nde tawata ko oɗo sharhu nahjil balagha libni abil hadid sen daari ndeɗo ka mujallad arano sengoɗerol 130 si tawi hawri en daari ɗo sengoɗerol 130 ɓe wi wonde jaa abu sufyan ila aliyin فقال وليتم على هذا الأمر أذل بيت في قريش أما والله لئن شئت لأملأن على أبي فصيل خيلا ورجلا فقال علي طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتهم شيئا لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك لولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا لما تركناه والرقو كونغول علي بن أبي طالب كشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد كمجلد أرانو سنغو ديرول تيمدري إتشابان إتت بيويو أبو سفيان أرنو توي علي بن أبي طالب
wo Abu Sufyan makani Ali ibn Abi Talib on ɗetti oɗo fiyake on jonnimo mana laamu ngun on jonni ɗum suudu ndu tawata ko ɓurndu jasude e cuuɗi Quraysh ɗum woni suudu Aboubacre en ndu kañum Abu Sufyan wi wallahi si tawi hawriɗa yiɗi Ali min e hoore am mi addante e pucci heewɗi e yimɓe ɓe tawata ko heewɓe tawa ko yimɓe ɓe tata ko wonduɓe e aalaji dartoɗen Aboubacrin ha hetten oɗo fiyake hettamo an Ali ibn Abi Talib jaabi Abu Sufyan ɓe maki talama gashasta l islama wa ahla an Abu Sufyan neeɗi heewi moƴƴa ka dariɗa jamfiɗa oɗo islam haɓuɗa oɗo islam daraniɗa yirbingol oɗo islam e yimɓe islam ono fama darartahum shay'a alorrali ɓe hay e hunde Ali maki la hajata lana ila khaylika wa rijlik minen haaju amen ala e pucci maɗa e yimɓe ma ɓe addata heɗitoɗen konngol Ali hikkungol yeeso ɗon ngol Ali maki lawla anna ra'ayna Aba Bakrin laha ahlan si wonano tawde menen mi yi'i Aboubacrin ko kanko handi e koko wiyete oɗo imara e koko wiyete oɗo imama lama taraknahu min accatano Aboubacrin jogito ɗum ɗo few min haɓaynamo kanko Aboubacrin ha min hetta ɗum e jungo makko idan ɗum ɗo ko konngol Ali ibn Abi Talib e hoore muɗum ka Ali ibn Abi Talibin ɓe tabintini wonde Aboubacre as-Siddiq radiyallahu anhu ko kamɓe handi e lontangal ɗum ɗo kadi le koye deftere Shi'a woni sharhu nahji albalagh libni abil hadidi ka mujallad arano sengo ɗerol temedere e capanɗe tati idan haray ɗum ɗo ko toɓɓere aranere nden ka jabagol mo kanko oɗo shi'ajo woni ɓooyi ko wi ko wonde enen konguɗi meɗen ɗin no firtodiri wonne Umar ɓe maki nelaɗo on lontinali ahli sunna wi'i nelaɗo on lontini ko kanko woni firtodirɗo kanko woni famali haray shubha ɗimmo on kaka o dari ɗon o wi'i kanko ɓooyi wonde nelaɗon alayhi salatu wassalamu ka feƴƴingol maɓɓe takko feƴƴingol maɓɓe ɓe mako no adda nelam mi winda bindi mi acca mi winda deftere mi accana mofte ɗen Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ɓe maki nawnare nden fooli nelaɗon alayhi salatu wassalam tigi tigi enen yoni en deftere Allahu nde o dari o wi wonde Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ɓe haɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu wasiyagol ngol ɗo konngol makko kanko oɗo shi'ajo ko dalil e dow makko ko waɗi noon Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ɓe holli en ko honɗum ɓe makanno ɗum ko sabu tanƴinagol maɓɓe wonde nawnare nden fooli nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ko awwal shay thani shay joni nelaɗo alayhi salatu wassalamu awa si tawi e yaari kamɓe shiya ɓen ko ɓe wi kon nelaɗo on wasiyanoki Umar ba haɗiɓe ɓe windano joni ko honɗum wiyete ko wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe huli Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ɓe yettinali ko Allahu wahyini e dow maɓɓe ɗum ɗo pelletiɗen andi hay shi'ajo on si tawi himo mari hakkille o jaɓata ɗum ɗo o waɗi noon kamɓe tigi ɓe jaɓi nelaɗo alayhi salatu wassalam yettini ha timmi joni ko honno Umar haɗirta nelaɗo alayhi salatu wassalam yettingol ko Allahu azza wa jalla wahyini e dow maɓɓe ko honɗum kamɓe ɓe faami e ka Allahu wi ɗon al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina Allahu wi'i wonde o timmini kaɗo dina idan ko honno nelaɗo alayhi salatu wassalam suuɗirta goɗɗum ta ko kulol Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ko hikki ɗon kon kañum nelaɗo alayhi salatu wassalam ka hajjatul wada ɓe lambino sahabaɓe ɓe maki ala hal ballagtu sahabaɓe maki ballagta risalata a yettini nelal ngal kamɓe tigi shi'a o jantanike en aya ka Allahu wi ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Allahu wi nelaɗo yettin nelal ngal Allahu tippini e maɗa ngal si tawi a yettinali tawi hawri a yettinali ɗum haraya andu dey a yettinali nelal ngal Allahu tippine maɗa ngal mana mum si a mankini gotum hara yettinali ko tippine mako yo noon ko honno nelaɗo alayhi salatu wassalam hulirta Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu hara ɓe windali si tawi ɗum ko wahyu immorde ka jomi maɓɓe sa yi ɓe windali ko sabu tawde da wahyu immorɗo ka Allah si tawi ko wahyu immorɗo ka Allah nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yettinno wahyu on ko atti Umar natude islam Umar naati islam ɓe yettini wahyu wana ɓawo Umar natude islam ɓe hulayno yettingol wahyu aray ɗum ɗo ko ruttugol oɗo shubha makko kanko oɗo shi'ajo e hoore muɗum amma shubha tammo kañumma e naya ɓon ɗin ɗo wana kanko ɓooyi wowliɗi ko laamiya woni ko ari wallitagol mo on ɗon naati e nder débat on ka wallitagol mo tawi ko on ɗon ɓuri majjude kanko laamiya shubha makko arano on
o wi'i wonde no tabiti ka sahihul bukhari ka tawata umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe maaki inna bay'ata abi bakrin kanat faltatan walakin allaha waqa sharraha. o wi wonde umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe maaki kamɓe umar ko wano ardi noon ka sahihul bukhari ɓe maaki wonde lontal aboubakr ngal radiyallahu anhu ko lontal ngal tawata kanat faltatan mana muɗum ngal laatinoke ko ngal falta walakin allaha waqa sharraha. ɗo heno ɗo piiji ɗiɗi ɗi tawata kamɓe ɓeɗo shi'aɓe ɓe famali hunde aranere nden ko honɗum wonno sabu makugol umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ngol ɗo konngol ko honɗum wonno sabu ɗum ɓe ndaroyi ka sahihul bukhari e yi o yayi keñum sabu on e hoore mum ɗum ɗon ko nde umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe senino hajju maɓɓe on kamɓe umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nde kamɓe umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe senino ka hajju maɓɓe kamɓe umar ɗum woni hajju maɓɓe sakkitorojo on wona abdourahman ibni auf tigi no ɓe waddirnono kañum umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe nani neɗɗo goto ka hajju ton himo inna law qad mata umar laqad bayatu fulanan fa wallahi ma kanat bay'atu abi bakrin illa faltatan fatammat. on ɗon neɗɗo o dari o wi wondema si tawi hawri umar maayi haray kanko dey o waɗi bay'a kaarijo yo on kaarijo ɗo lontu umar yeeso ɗum kanko neɗɗo o wi o wondiri allahu laatanoki bay'a aboubacry on illa faltatan fatammat. ɗo ko honɗum woni kalima falta oɗo kalima falta shi'a arrawafida ko ɗum ɗo majjini ɓe ko ɗum waɗi si jantiɗen wonde ko yimɓe ɓe tawata ɓe anda haala arab oɗo kalima falta ko kalima mo tawata ko marɗo ma'anaji ɗi tawata ko ma'anaji ɗuɗuɗi ka haala arab. oɗo falta sen ndaari karmokoɓe luga arabu ɓen wana sen ndaari e nde ɗo deftere wiyetende alqamusul muhit ɓe addanayi en ko honɗum wiyete falta ɓe janti wonde falta no jeeya e ma'anaji mum ka arabu akhiru laylatin min kulli shahrin mana muɗum sakkitode jemma kala lewru aw akhiru yawmin min alchahri alladi ba'dahu alchahru alharam ma ñallal sakkitoral e lewru ndu tawata ndun si ndu feƴƴi ko lewru horminandu hikkata ɗum ɓe maki ɗum ɗo e hoore muɗum ko hunde nde tawata ko wiyetende falta ko wana noon ɓe holli en kadi wonde oɗo falta no wiye alfaja'a ɓe maki kana al amru faltatan ay faja'atan min gayri taraddudin wa tadabburin yani si innama fiyake o laatike falta mo ƴetta ma'ana o laatike juhal ngal tawata ko halda e ruttinnagol e taskagol ɗum ɗo no wiye falta wa nafsu shay'in no woodi ko wiyete falta kadi ko karmo koɓɓen addi wippagol jilo joni noon shi'a arrawafida madama ko ɓe ayɓe aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu kamɓe ɓe yaari oɗo falta ɓe wi wonde ma'ana mum aboubacre jili ɓe wippi ko wiyete lontangal ɓe wi ko ɗum ɗon woni ma'ana on ɗo tawi ma'ana on wana ɗum ɗon woni ko fanda ko waɗi ndaaro e moƴƴa ka garibul hadisi wal athar ɓe maaki wonde falta ma'ana muɗum ko faja'atan ay walla fuja'atan ma'ana muɗum li annahu lam yantadir biha al-awam walla lam yuntazar biha al-awam ɓe maaki wonde oɗo falta ma'ana muɗum ko honɗum kamɓe imamul khattabi ka garibul hadisi wal athar ɓe maaki si innama inna bay'ata abi bakrin kanat faltatan ay ma'ana muɗum fuja'atan yani laatino ko juhal ko honɗum woni ma'ana juhal ngal ɓe maaki li annahu lam yuntazar biha al-awam yani habbitanoka e muɗum ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe awamuɓe luttuɓe ɓe ko honɗum adduno ha lontal ngal woni fuja'atan ma'ana muɗum juhal ko nde tawno kañum aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu hiɓe humpitude jama on fi feƴƴingol nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe waajo jama on koye nder ɗum ɓe humpita wonde ansariyankoɓɓen ndaaro en ka fathul bari moƴƴa ndaren ko honɗum no umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tigi jantori noon ko honno aboubacrin ɓe waɗira bay'a on ko ɗon andete wonde shi'a ko bomɓe shi'a ko yimɓe ɓe tawata ko unasul mulabbisun yimɓe jiɓinaɓe jama on dina kam
nde aboubacre wonno waajade ɗon sahaba ɓe muññintina ɓe fatunde nden holla ɓe wonde yoɓe tabito e rewgol allah azza wa jal oɗon goɗɗo wari hompiti ɓe wonde ansariyankoɓɓen no moɓodiri nokkugo kamɓe e sad ibne ubadata ɓe tawata ɓen ɗon ko sayyidun min sadati al ansar wonde ansariyankoɓɓe wii joni ko watten ɓanelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴini yo ɓeɗo muhajiruna ɗaɓɓu ardotoɗo ɓe o wona amiru maɓɓe enen ansar kadi ɗaɓɓen ardotoɗo en o wona amiru meɗen ɗum woni waɗen sad ibni ubadata ɗo amiru meɗen on sati omar ibn al-khattabi radiallahu anhu humpiti ɗum noon aboubacre tippi ɓe yaadi noon kamɓe e yoga e sahabaɓe kamɓe ni omar ni abou ubadata ibn al-jarah ni ɓe taw e woɓɓe goo ɓe tawoyi ɓeɗo ansari ankoɓe ɓe yewtide maɓɓe fifiyake on ɓe holli ɓe wonde mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam feccotako ɓawo nelaɗon alayhi salatu wassalam muhajiruna heɓa amir ansar heɓa amir yeeso ɗum on sati e nder ɗum ɗon ɓe wi ko amiru goto ɓe heɓata ansariyankoɓe wi a hiɗon andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makuno law salaka nnasu wadiyan law salaka nnasu wadin wa salakatil ansaru wadi la salaktu wadi l ansar nelaɗum maki alayhi salatu wassalam si yimɓe ɓen fof natiri aynde ɓeɗo ansariyankoɓe natiri aynde mi jokkay aynde ansariyankoɓen saabu noon kamɓe wirninmi madina ɓe wallitilan ha kaɗo dina ka yaari yeeso on sati aboubacre as-siddiq radiallahu anhu ɓe makani ɓeɗo ansariyankoɓe ɓe maki hiɗon andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde inna hadha al amra li qurayshin bimana ardagol ɗeɗo mofte ko qurayshi woni ko jeyi ɗum on sati kamɓe ɓeɗo ansariyankoɓe e nder ko ɓe yewtidi kon e aboubacre e omar en ɓe jaɓi joni yo heɓo amirujo mo tawata ko jeyaɗo min al muhajirin aboubacre as-siddiq radiallahu anhu kamɓe ɓe maki wonde ubayi'u umar ɓe maki min ko umar woni komi waɗi bay'a umar maki o owe min ubayi'uka ababacrin on sati e nder ɗon ɗon ɓe yewti yewtere nden ha umar ibn al-khattabi radiallahu anhu waɗi aboubacrin bay'a ɓe ansariyankoɓe luttuɓe fof waɗi aboubacrin bay'a kono muhajiruna en kani humpitoyiɓe ɓen ɓawo ɗum fof ɓe waɗi aboubacrin bay'a ko ɗum ɗo woni ma'ana oɗo falta ko ɗum ɗo woni ma'ana oɗo falta joni no umar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓaɓe nani oɗo neɗɗo wowli ɗum ɗo ɓe faala noon hande kadi ƴewde ɓe waɗa khutba ɓe humpita jama on konngol ngol tawi mettiɓe abdourahman ibni aufin ɓe makani umar wonde a andi ka arɗen ka hajjuɗo yimɓe façon buyno ɗo haray wota yewtuɗo yewtere ɓe daroɓe famande nde tawata wonano yewtirɗa noon ɓe yaada e mayre accu ha hewtoye madina sen hewti madina moɓidira ɓeɗo marɓe hakkil yewtaɓe ko yewtata kon ɓe mandito ɗum ɗon ɓe yettinana moftenelaɗon alayhi salatu wassalam umar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe jaɓani abdourahman ibni aufin ɓe ruttori noon ha ɓe hewtoyi madina aɓe hewti madina umar ɗetti yewtere nden kamɓe umar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe maki ɓaɓe gayni udditude yewtere maɓɓe nden ɓe maki thumma innahu balagani qailun minkum yaqulu wallahi law qad mata umaru bayatu fulanan ɓe maki kamɓe umar fala yagtaranna imru'un an yaqula innama kanat bay'atu abi bakrin faltatan wa tammat ala wa innaha qad kanat kadhalik walakinna allaha waqa sharraha wa laysa fiikum man taqta'u al-a'naqu ilayhi mithlu abi bakrin man baya'a rajulan min ghayri mashwaratin min al-muslimina fala yutaba'a huwa walladhi taba'ahu taghratan aw yaqtatila ɓe maki kamɓe umar radiallahu anhu e nder yewtere maɓɓe nden nanende moƴƴam ɓe maki summa yeeso ɗum innahu ko pellet balagani yottikelan qailun wowlowo minkum e moɗo yaqulu himo wi'a wallahi mi wondiri allah law qad mata umar andi ɓe fillade ko oya wowlno ko makka ɗo ko madina ɓe woni ɓe maki oɗo wi'i si tawi umar maayi min dey bayatu fulanan min mi yeeyodi e kaarijo yo wonu lanɗo julɓe ɓe umar ɓe maki fala yagtarranna mru'un wata hay goto e moɗon neɗɗo hay e goto hoditor an yaqula nde o wi'ata innama kanat bay'atu abi bakrin falta wonde e bay'a aboubacre on laatike fujaatan ma'ana muɗum ko o juhal waɗi ci a firiri ɗum ɗo wippanne wa tammat o timmi o feƴƴi ala heno konngol umargol ɓe maki ala hey nane wa innaha pellet bay'a aboubacre on
yeeyondiral ngal ɓe yeeyondirangal kad kanat gomɗingal laatike kadhalika wona neɗɗo on sifori noon ay falta tan mana mum fujaa tan juhal ko waɗi noon tawi sahabaɓe fof muɓodira ɗon ɓe maki walakinna allaha waqa sharraha ko woni tun allah tabaraka wa taala o dandi bone shi'a ɗetti ha on ɓe natti e bay'a on waqa sharra albay'a oɗo mana muɗum ko waqa sharra faltatal bay'a yani allah azza wa jalla o dandi mofteɗen bone ko tawi kon juhal en aboubacre lontal maɓɓe ngal woni juhal yani allah subhanahu wa taala o waɗi honno o waɗi goto e sahaba ɓen dartaki ɓawɗum ɓe fo maɓɓe ɓe artuno ɓe tawti aboubacre ko ɗum ɗo woni walakinna allaha waqa sharraha mana hoɓɓe arali inni aɓamen tawaka joni min haɓay ko be yiltitoɗen en fof e yewte allah tabaraka wa taala dandi mofte ɗen o dandi gomɗinɓe ɓen bone ko tawata kon e yaltayno ɓaawo tawde lontal aboubacre ngal as-siddiq radiallahu anhu ko lontal ngal tawata ko laatino ngal fujaa tan e yiile sabu on ko honɗum waɗi ngal fujaa tan won noon si ɓe luttuno ɗon ɓe wi joni ko ɓe sahaba ɓen fof muɓodira tele e hino ɓe to fuɗɗike feccude inne yo mofte ɗen heɓu koye ɗiɗi si ɗum ɗon tabituno wonayno tana molanaɗo e hoore mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam aboubacre radiallahu anhu ɓe yeeyi kamɓe na kamɓe toɗɗi hoore maɓɓe ari ɓe toɗɗiki omar si sahaba ɓe yiltiti toɗɗiɓe kamɓe aboubacre enen tigui en heɗike nanen ko ali ibni abi talibin maki ko wonde ko aboubacre woni ko handi e muɗum oɗo waɗi si ali ibni abi talib kañum tigui e hoore muɗum ɓe arno ɓe yeeyodiri aboubacre siddiq radiallahu anhu hadise on no ka sahihayni himo ka boukhari himo ka muslim aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓe senino ɓe tawi ali ko tawi kon ali nennitike waɗugol ɓe bay'a ali wullitori honɗum fiyake jawle ko nelaɗon alayhi salatu wassalam acci kon yumma meɗen fatima landike ko honɗum ɓe ronata e muɗum aboubacre holli ɓe wonde pellet ɓen guure nelaɗon alayhi salatu wassalam no yiɗaka maɓɓe nde ɓe moƴƴoto e maɓɓe ɓuuri ɓe guure maɓɓe nden kamɓe aboubacre tawi ɓe wullude gonɗi maɓɓe ɗin no yaltude kamɓe aboubacre ɓe holli ali wonde wallahi ɗen jawle ɗe tawata ko jawle ɗen ɗon kamɓe aboubacrin ɓe gollirtaɗe si wonano nelaɗo alayhi salatu wassalam golliri ɗe noon on sati ali ibni abi talibin ɓe maki maw'iduka al ashiya fodore nde mi foduma nde wonde mi yahay mi waɗama bay'a ɗum ko hande kikiɗe on sati ɓe aroyi kikiɗe aboubacre siddiq radiallahu anhu ƴewi ka hoore mimbar ɓe humpiti jama on ko ɓe waddi ali kon ɓe holli ganto ko honɗum waɗi ha ali neɓiti argol waɗa ɓe bay'a on ɓe tippi ali ibni abi talibin ƴewi kañum ali janti moƴƴereji aboubacre siddiq radiallahu anhu ali tippi ɓe fewti aboubacrin ɓe waɗi ɓe bay'a on sati ɓe sahabaɓe wonnoɓe ɗon ɓe maki a sabta ɓe maki ali a feppodiri e moƴƴere nden a hawrodiri e moƴƴere nden yon noon shi'a kamɓe ko honɗum ɓe wi e ɗum ɗo tawde aboubacre siddiq radiallahu anhu e hoore muɗum kañum oɗo sahabajo tedduɗo woni ali ɓe waɗi ɓe bay'a idan ɗum ɗo ko hunde nde tawata kañum ali ibni abi talibin kamɓe tigui ɓe ɓanginani en ɓe waɗi aboubacrin bay'a ali waɗi aboubacre bay'a ɓe waɗi umar bay'a ɓe waɗi ousmane bay'a idan haray ko hollugol mo kanko oɗo mo tawata ko laamiya ko neɗɗo mo tataw andaluga wono jantorɗen noon kamɓe shi'a ko ɗum ɗo woni iskal maɓɓe jano on ɓe famaluga ɓe gandi kalima arabu o wono jantorɗen noon no mari ma'anaji sen ɗettika suratu yusuf allah azza wa jalla o wi wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa sayyara enen fof eɗen janga ɗo sayyaratun otowal kono goto susta firude ɗum e zaman annabi yusuf ko oto bal e zaman annabi yusuf ko honɗum ɗum wonno wa ja'at sayyaratun ay bi ma'ana ɓeɗo ɓe tawata koɓe qafila ɓe tawata koɓe musafirun koɓe seteɓe wonno ko ɗum ɗo woni ko fanda ɗum idan oɗo kalima falta ma'ana muɗum ko fujaatan ayi ma'ana muɗum ko ɗum woni ko juhal sabu tawde hari sahabaɓe ɓen fop ala ɗon aboubacrin kadi ko honɗum naɓunoɓe ɗon ko fi wata mofte ɗen ɗe fecco ɗum e hoore mo umar ko ɓe maki ko walakinna allaha waqa sharraha ayi allah azza wa jalla o dandi bone muɗum fi honɗum sabu tawde sahaba ɓen goto e maɓɓe artal ɗon inni ɓamen tawaka men tawta ɓe fof ɓe artuno ɓe tawti aboubacre as-siddiq radiallahu anhu allahu on dandi ɓe e feccagol kamɓe sahaba ɓen sabu aroygol woɓɓe goo innoya wonde men tawta sabu noon na yeeso amen woni ko suɓal ngal waɗi idan ko ɗum ɗo woni ma'ana o haray ɗo komi jantanto kala neɗɗo sunna ɓeɗo shi'aɓe si tawi hawriɓe jantade hadis ɓe innamo ka boukhari ma ka muslim
wi'uɓe yo ɓe jangani hadise on bitamamihi min albidayati ila annihaya ko yimɓe bonɓe yuharrifuna alkalima an mawadi ɓe taƴay hadise dow ɓe taƴa mo ley ɓe ara noon hande kadi ɓe janto ko ɓe faala jantade ko seede no wondi umar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe aybina ɗo lontal aboubacry ngal ndaren ko ɓe hikki ɗon kon ɓawoɓe inde walakinna allaha waqa sharraha kamɓe umar ɓe maaki wa laysa fikum man taqta'u al a'naqu ilayhi mithlu abi bakri ɓe maaki ala e moɗon hay e goto mo tawata daaɗe yimɓe ɓen no yankinano ara jaɓa ɗofto iwtira ɓaawo muɗum ha hewtiti aboubacrin on heɓata on e ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam holli jaka umar ibn al-khattabi radiallahu anhu ɓe aybina lontal aboubacry ngal bal ɓe hollu alhaali ko honno woni ko ngal feƴƴiri oɗo falta wana wippagol ɓe faandi mana muɗum ko ɓe faandi ko juhal sabu tawde hari fiyake on hewtino hewtirnono wano jantorɗen noon aray ɗum ɗo ko jabagol mo kanko laami e subuha makko on ɗum woni subuha makko arano on ko woni tammo mo jantiɗen e nayaɓi ɗi amma subuha nayaɓo on ɗon kadi ko ittaɗo e oɗo neɗɗo laamiya e hoore muɗum o tata ko ɓurnoɗo majjude on edi hay ɓooyi e hoore muɗum ɗum ko honɗum ko addangol en hadise mo tawata ko hadise mo o wi'i en wonde ko hadise hollowo ali ibni abi talibin ko kamɓe woni as-siddiqu al-akbar ko kamɓe woni as-siddiqu al-akbar oɗo hadis ko hadise mo tawata ko hadise wonɗo ka sunan ibni maja wanno mo jantino indi ka sunan ibni maja ɗen ko defte no ƴawruɗo no tippori ɗo wono heno muskila maɓɓe o shi'a ar-rawafida ko ahlu ahwa'i ndaare ɓe naata e bukhari e muslim kala ko ɓe yi toon ɓe tawi ɗum ɗo ɓe wawai firirde mbeleɗe maɓɓe ɗen ɓe wiya no selli amma ka janta ɗon fi ruttugol e dow maɓɓe ɗum ɗon sella ɓe naato e defte luttuɗe ɗen e defte sunna ɗen si ɓe yi toon hadise yaaduɗo e mbeleɗe maɓɓe ɗen ɓe tabintina mo amma si tawi hadise on ko lowɗo ma ko selluɗo kamɓe haaju maɓɓe ala e ɗum ɓe jiloto tun hadise on ɓe jogito oɗum waɗi hadisaje ɗe ɓe makantamaɗen wattu yile majje moƴƴa anda ko honɗum woni ñawore kañum ɗen ɗon hadisaje taw est ce que ko selluɗe est ce que ko hadisaje ɗe tawata ko hadisaje selluɗe oɗo hadis mo o janti fi muɗum wonde ali ibni abi talibin ɓe holli wonde ko kamɓe woni as-siddiqul akbar mana muɗum kamɓe woni oɗo gonguɗo mo tawata ko gonguɗo ɓurɗo mawnude on kala neɗɗo nodditiɗo gongugol ɓaawo maɓɓe haray on ɗon ko o kadhab ɓe maaki wonde ɓe juuli ko atti mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam duuɓi jeɗɗi ko atti mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo hadis ko hadise mo tawata ndaren moƴƴa taskoɗen alhaali makko on moƴƴa ndaren hadise on moƴƴa taskoɗen alhaali makko on ko ɗum karmokoɓe hadise ɓen janti fi makko taw si aro en no yeeso se ndaari ɗo oɗo hadis mo ari e turukuje no jiya e tariqa goo mo ardi tariqa oɗo neɗɗo wiyeteɗo Suleyman ibni Abdillah himo wi'e heɓe waɗanimo kuniye Abu Fatima al-Harithi oɗo neɗɗo se ndaari ka tarjama makko ka imamul Bukhari janti fi makko ɗon imamul muhaddisina imamul Bukhari ɗum ko hoye deftere maɓɓe wonde wiyetende nden at-tarihu al-kabir ka mujallad nayabo sengo ɗerol 23 tarjama o raqam makko numéro makko on ko jelu ko wulure e 835 kamɓe imamul Bukhari ɓe maaki Suleyman ibni Abdillah ibni Abdillah an Mu'adhata al-Adawiyya sami'tu aliyan يقول أنا الصديق الأكبر قاله بشر بن يوسف عن نوح بن قيس سمع سليمان وقال لنا موسى حدثنا نوح حدثنا سليمان أبو فاطمة أي الهارثي عن معاذة بمثله أي إمام البخاري بهولي إن وند كان حديثون يهور مودون طريقة مكو أنكو يهمبو كو أولو نتلو ندرتو ويتيدو سليمان ابن عبد الله وني أبو فاطمة الحارثي وإني وني عن معاذة العدوية وننري أولو معاذة إمام البخاري بماكن هون بماكن لا يتابع عليه ولا يعرف سماع سليمان من معاذة
ɓe maki oɗo Sulayman ibni Abdillah o jokkatake e o hadise makko mo o fefiɗiɗo ko waɗi noon o andiraka nanugol e jungo wiyeteɗo Mu'adha o nanirali Mu'adha few ko innata wonde an Mu'adhata iwi e Mu'adha ɗum ko konngol ngol tata ko fenade ko waɗi noon o nanirali on ɗon ha hande o ɗettali hadise e jungo on ɗon o ɗettali hadise e jungo on ɗon neɗɗanke hayde wotere idan ɗum ɗon no holla en wonde hadise on taw ko hadise mo tawata ko hadise lowɗo o ɗum waɗi si tawi hawri sen daari wona imam al-Uqayli kamɓe hoore maɓɓe ɓe yaltini hadise on ka ad-du'afa ka mujallad ɗimmo sengo ɗerol 131 ka kitabu ad-du'afa ɓe jantimo nder toon kañum oɗo hadis ko hadise mo tawata wano jantorɗe noon o ittama e Sulayman kanko Sulayman o wi wonde ko an Mu'adhata o ittimo ko hadise mo tawata ko hadise lowɗo kamɓe imamul Bukhari e hoore muɗum kañum oɗo hadis mo tawata ko kañum hadise mo jantiɗen ɗo on ko hadise lowɗo ɓe holli en kamɓe imamul Bukhari wonde hadise on o tuginortaki oɗo neɗɗanke o jokkatake e muɗum kañum imamul Bukhari woni imam al-muhaddisin jantike goto e janganakuɓe maɓɓe no inne al-Asram oɗo e hoore muɗum o janti wano ardi noon e nde ɗo deftere wiyetende al-Muntakhab min kitabi al-ilali lil khallali ka ɗerol 204 o wi wonde sa'altu aba abdillahi an hadisi aliyin ana abdullah wa akhu rasulullah wa ana siddiqul akbar فقال أي البخاري اضرب عليه فإنه حديث منكر أسرم بماكي ملاندك إمام البخاري في أولو حديث كم بإمام البخاري بماكي هي piwo hadise ka leydi liɓumo ko hadise mo tata ko faytiniɗo ni karmo ko ɓe hadise ɓe ganda oɗo ɓe anda o hadise ɗo few ko tabituɗo yali ibni abi talib imam ibnul jawzi e hoore muɗum e ndeɗo deftere maɓɓe wiyetende al-mawdu'at ke mujallad arano sengo ɗerol 341 ɓe maki hadha mawdu'un wal muttahamu bihi abbad ibni abdillah ɓe maki wonde oɗo hadis ko hadise mo tata ko hadisun mawdu' hadise mo tawata ko hadise fenaɗo e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki noon wondema ko hombo woni mo tawata ko waɗaɗo ittihamu on e hadise on ko abbad ibni abdillah ayi imamul Bukhari holli e waɗaɗo ittiham go woni Sulayman ibni Abdillah woni Abu Fatimat al-Harisi on ɗon ko tariqa feerejo on tariqa mo imamul Bukhari janti ɗon ko on ɗon woni neɗɗo mo tawata on ko al-muttahamu fil hadith sabu wiwgol makko wonde o naniri Mu'adha al-Adawiyya amma imam ibn al-Jawzi kamɓe ko ɓe janti ɗo ko wonde muttahamu on ɗo ko Abbad ibni Abdillah oɗo e hoore muɗum ko tariqa goo kadi hadise on no ari e tariqaji wano jantorɗen noon ko on ɗon tariqa woni ko oɗo neɗɗo imam ibnul jawzi ɓe yu'imo e muɗum woni Abbad ibni Abdillah on ɗon ko neɗɗo mo tawata ko yuhaɗo e hoore muɗum karamo ko ɓe buy no yu'imo no jiya yuɓe mo kanko Abbad ibni Abdillah al asadi al kufi no jiya e yuɓe mo imamu zahabi ka deftere maɓɓe wiyetende al kashif ɓe maki tarakuhu karamo ko ɓe hadisa ɓen tertike mo few kanko e hadisaje makko ɗe kadhalika imam ibn hajar al asqalani ka taqribu tahdhib kamɓe tigi ɓe yu'imo ɓe maki ko o da'if ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke lowɗo bal kañum hadis on e hoore muɗum se ndaari ɗo joni e yi'i o ari e tariqa goo ka tawata ko tariqa oɗa Sulayman Abu Fatimat al Harisi e yi'i imamul Bukhari yu'i on ɗon e hoore ngol laawol ɗo o ardi e tariqa goo kadi woni tariqa Abbad ibni Abdillah al kufi oɗo kadi e yikaramo koɓe bo yu'imo ibnul jawzi no yu'imo imamu zahabi no yu'imo imam ibnu hajar no yu'imo ndaren oɗo hadise ko honɗoni dirasa ko imam ibnu kathir ɓe jantimo kon ka albidayatu wan nihaya oɗo hadis ndaren imam ibnu kathir ɓaɓe eggimo ha gesi ka albidayatu wan nihaya ɓe maki hadha al hadisu bi isnadi al hakim yeso ɗum ɓe maki ndaren moƴƴa wa qala rawahu ibnu maja an muhammad bun ismail arrazi an ubaydallah bun musa الفهمي وهو شيعي من رجال الصحيح عن العلاء بن صالح الأزدي ولا الأزدي الكوفي وثقوه ولكن قال أبو حاتم كان من عتق الشيعة وقال علي بن المديني
روى أحاديث مناكرة. والمنهال ابن عمرو ثقة. وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي فقد قال فيه علي بن المديني هو ضعيف الحديث. وقال البخاري فيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله علي رضي الله عنه. وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس ب7 سنين؟ هذا لا يتصور أصلا. سنداري إمام ابن كثير نو بجانتوري دونو انتاي مودي دوندو يوني ان هولغول اودو حديث كو أمير بجانتي بما رواه ابن ماجه عن محمد بن إسماعيل الرازي عن عبيد الله ابن موسى الفهمي اودو توا امبه رجال الحديث وني عبيد الله ابن موسى الفهمي بماكي وهو الشيعي كونيدو الشيعاجو اودو كونيدو الشيعاجو من رجال الصحيح ونيدو الشيعاجو جيادو من رجال الصحيح وربه بتواتاكو وربه اربه مثلا كالصحيح جن بحديثاج مودون جنتا بجيني بماكي وندي عن العلاء ابن صالح الأزدي الكوفي بماكي وثقوه كرمكو بحديثه بوي بجانتك في يورو بيني كونت غونغو. ولكن قال أبو حاتم بماكي أبو حاتم ماكي هنو أبو حاتم كم بماكي كان من عتق الشيعة أودو كونت جيانورو يكو شيئرين ديني كونت متاتا كو جيانورو يمو شيئرين ديني. إمام علي بن المديني بماكي روى أحاديث مناكرة وكو في الليدو حديثة جدي تاوتا كو فايتني دي مويا حديثة جدي تاوتا دي أنداك فيو بماكي نوال منهال ابن عمرو أودو منهال كانكو ثقة كو أغونغو أودو كاريكو جيادو رجال الحديث بماكي. وأما شيخه عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي وندن جانتا دينان في مون بماكي فقد قال فيه علي بن المديني هو ضعيف الحديث أودو كونت لولو حديث. وقال البخاري إمام البخاري بماكي فيه نظر نو إماكو كندارتي كانكو عباد ابن عبد الله الأسدي الكوفي بماكي ابن حبان كان ينجنتمو كثقات. إمام ابن كثير بماكي وند وهذا الحديث منكر بكل حال أودو حديثكو فايتني دوني إكلا الحالي بماكي دار مويا علي بن أبي طالب ما كالي حديث بي وكو هنو علي ماكر تابي جولي كو أتي صحابة بين دوبي جئي بجولي كو أتي صحابة بين علي ناتو إسلام wonti duuɓi jeɗɗi si goɗɗo goo naati islam hombo anndi ɗum ɗon e siira ɗum ɗo tun no holla wonde hadise on ko o fenandejo. hada ɓe maaki hada la yutasawwaru aslan ɗum ɗo kala neɗɗo marɗo hakkil no anndi haqqille makko ɗen e hoore muɗum ɗe mbadinantamo ɗum ɗo. idan ɗum ɗo ko hollugol en seeɗa wonde hadise on ko hadise lowɗo o tabita few o tabita déjà kadi ko konngol ali ibni abi talibin ɓe wiyali konngol nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde ko ali maaki ana siddiqul akbar ko mi woni siddiq mawɗo on kala wolɗo ɗum ɓaawo an haray ko o fenowo et puis hore ɗum ali ma kali kadi on ɗon hadis kala wolɗo ɗum ado an ko o fenowo ɓe maaki kala wolɗo ɗum ɓaawo an. joni noon aboubacre as-siddiq radiallahu anhu ɓeeɗo kamɓe ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu tigi inni ɓe siddiq ɗum no honto ndaro en ka sahihul bukhari hadise ittaɗo e anas ibni malik radiallahu anhu بماكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أي بماكي يعود حديث وندك صحيح البخاري أنس بن مالك ماكي وندن الله عليه الصلاة والسلام بوندن أبو بكر عمر عثمان بجوي هور أحد ما بجوي هور أحد فلو أحد ممني نلالو عليه الصلاة والسلام بماكي أثبت أحد تبت فإنما عليك نبي عندك وني أدو ما ندوك النباجو وصديق إغونغو وشهيدان كان يما أيم ببتاوتك شهين بنت بديدو. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصديق أبو بكر والشهيدان عمر عثمان واري بندون ديدو بوارا عمر بشهيدنا عثمان بشهيدنا joni ko hombo lutti ɗon ko siddiq on ko hombo woni luttuɗo on ɗon mo tawata shahindinaka ko aboubacre as-siddiq radiallahu anhu. idan ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu tigi wiɓe siddiq on waɗi si imamu nawawi ɓe janti ka deftere maɓɓe wiyetende tahdibul asma
بماكي وند علي بن أبي طالب تجي بماكي إن الله تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا بماكي وند علي بن أبي طالب ماكي الله عز وجل كنكو إني أبو بكر إدنغل نلال عليه الصلاة والسلام صديق إنه حديث نلال أماكي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ودوك حديث جيادو حديث حاجة بنتين دون حري koɗum ɗo woni ka raɓɓinɗingol ruttugol ɗen ɗon toɓɓe maɓɓe nayi ɗiɗo subuhaji maɓɓe nayi fi ha goto kala e meɗen o anda wonde shi'a arrawafida ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fenayɓe hadisaje ɓe jantoto ɗe tawa goɗɗe majje ko lowɗe ta goɗɗe majje no selli kono ɓe anda ma'ana majje on ko waɗi ko yimɓe ɓe tawata ɓe famata luga ɓe nanata haala arab haɗay ka sakkitode ɗo e ngeggay seeɗa e ko itta e ali ibni abi talibin kaɓe janti fi ɓural oɗo aboubacre as-siddiq radiallahu anhu kañumma e kaɓe janti fi ɓural umar bne alkhattabi radiallahu jalla wa ala anhu ko fi honnum hollugol ɓe kamɓe shi'a wonde wana ali ibni abi talibin woni ko ɓe jokki ko honɗum woni konko faalaɗen jantade ɗo ko ɗum woni oɗo hadith mo imamu tirmidhiyu ɓe filli ka sunan maɓɓe imam ibni maja fillimo ka sunan muɗum ayi laamiya nane mo ɗettiɗa on kaka sunan ibni maja o ɗetti on ɗo kono no gasa oɗo o nanay mo enna o sella an aliyin ittaɗo ali ibni abi talibin ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallam oɗo ali ɓe ittumo e nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko mo jantinanen on ko ali maki mo wo ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam qala ɓe maki aboubacrin wa umar سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين علي بن أبي طالب بماك من أن نلانو عليه الصلاة والسلام وماك أبو بكر كن يمي عمر وكم بونيكوه به ɓeɗo ƴaƴƴormaɓe fo maɓɓe natoyeɓe aljanna ƴaƴƴormaɓe fof gilay aramɓe ɓen ha e sakkitiɓɓen sina annabaɓe ɓen kañumma e nelaɓe ɓen ɗum ɗo ko ali ibni abi talib itti ɗum e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantani en ɗum ka sunan at-tirmidhi no ton e ka sunan ibni maja e kañum hadise on no tabiti ton haray kañum hadise e mo sakkitorten on bi ma'ana ko wannon ko e lawol raɓɓinɗinagol woni ko wonɗen e muɗum ko ɗum woni oɗo hadise mo tawata ko tabituɗo ka sahihul bukhari ittaɗo e muhammad ibne al-hanifiya ɓeɗo ko jiyaɓe e zurriyaji oɗo ali ibni abi talibin kañum qala محمد ابن الحنيفية بماكي إذا كجاب من أهل بيتي الرسول صلى الله عليه وسلم ذرية علي أنسن وجانتي دقلي بها إتاني رابع أولو كجانتي قال أوي قلت لأبي مياني بابين وني علي بن أبي طالب حديث أنك صحيح البخاري وويمي إني أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينبي بين فوقهم ببري مؤيد باون عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر kamɓe ali ɓe jaabi ɓe maaki ko aboubacry qultu mi wi summa man yeeso ɗum hombo qala kamɓe ali ɓe maaki umar ko umar muhammad ibne alhanifiya o wi wa khashitu an yaqula usmana mi huli nde baben an ali innata wonde ko usman woni tammo on qultu yeeso ɗum mi wi summa anta yeeso ɗum onon baben qala كنيو علي بن أبي طالب بماك ما أنا مني ونالي إلا رجل من المسلمين سوناكم يقولكو جياد ويجول بده نار اللو مؤيا علي بن أبي طالب لندام قرر مؤيا دي مفتدين فوبا والنبي صلى الله عليه وسلم بماك كو أبو بكر بواتنو عمر بيتو ما بيون تيجي أودو محمد بن الحنيفية أودو ودالي إنكار أودو كو جياد من ذرياته بيبي بيني تاني رأبن سنو لميد محمد بن الحنيفية كو لميتيد إمابي waɗali inkar e fewno babe makko janti aboubacre fewno ɓe janti umar o huli noon joni taɓe wattu ousmane tammum ɓe artoyanaya ɓum ko ɗon ɗo o huliti o inni yeeso ɗum onon oɗo tigi holli wonde no jaaɓi aboubacre no ɓuri baben makko umar no ɓuri baben makko kanko mouhammad ibne alhanifiyata nam haray ko addirɗen kañum ɗiɗo konguɗi ɓawo ɗo o saɓanede ma tawde fursa mo tawata ko fursa ruttugol shubuhaji maɓɓe ɗin ɗon 10 minutes ji luttirnoɗi ɗin 10 minutes ji ɗon e hoore muɗum muskilaji yanno nder ton tawi ɗi gaynali haray ko addirɗen ɗum ɗo ko fi ɓanginalngol jama'a wonde shi'a arrawafida
ɗin hujajuji maɓɓe ɗon ko hujajun bahiya ko hujajun batila wana ɗi tabituɗi hay e hunde. hara yeeso ɗum inchallahu azza wa jalla en daaray kamɓe shi'a hiɗen ɗaɓɓiri ɓe yen yoɓe heɓilo kamɓe e hoore maɓɓe tuma ɓe woni préwo ɓe nodda en ndaaren radio jiyaɗo e radio ji ɗin Konakiri ɗo heɗeteɗo moƴƴa yehen ɗaɓɓiren ɓen ɗon émission mo tawata ko débat hakkunde meɗen e maɓɓe kamɓe shi'a fi ko yowdiri e sifa ɗe ɗo toɓɓe sifa lontal Aboubacry kañum may lontal Ali ha hewti e sifa nde ɗo alqur'anare e ɓeɗo sahabaɓe ko nandi sifa ɗin ɗon piiji joɗoɗen ɗon jantoɗen haalaɓa posara tan no woodi jama on fuu no heeɗi haray hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.